إلا الله استجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمنا المراضع ونبي موسى كبارن كما الله غير خير نبين يدا الساري أنت مانغنا أنا سبندي أنا كم كموري أنا أسري حنين أما كانوا يواسا كنكتة يواني نقيفاري على وراكيني فرعون تنقلنا سكرا كن سكران دي إراري كاندي لندو بنيني أولا هنو كمبوما حرمنا المرأة الذي عقرا سكنا ما نبرامني أو لندو بني كما كتا أبلا جواز ساغني ماي يا مارا سكني نورا وغندي لي دال ولا بليوي تبرنا أو سكني من أقارن فرعون له هو سكهم الدنيا سكندانو بينغو دبندي مسونغا أري كري كانو نيغارو أبرا بيسو كومبونغا أبرا كسوكو أبرا بيسو كومبونغا فقالت كبرنا قم غران غارك من تا قصيه فبصرت به عن جنب اتي احل مغندري كينيا حيني دو تاتوما كي قاو نيا جوندي اولو لم مونو ارا تو فرعون كن والله ني كيتا مغندم بسوري انا كسرك تهمبو كوم بونكني أخيار أنتي جمالا هل أدلكم يلينكنا كنوا على أهل كادون كونو مغنيني كنا لمك قروني أغدغني سبوندي أروكين تنا كله سكتا بس كم وانا آخر نهلان سبوندي انت هندمونو قرون انت هندمونو أكو سغرا قرون دني مكوني ما سبوندي ممكن نغني أتي كون كادون كو ناسهونا كن نغرون كلي أدغني فرددناه أنا كم ودي إتي يهوتا لتي أدعى كم ماندا قلي صعوبة هنا يا موي قلي وري كيتا كومبو كنني يانكني لم مباربيزو كومبونا نقطة سريرين ماهين بيجرا قروني إتي ندا كمانالي كبيرا مان بيجاري موسو ناري أيوة كتاب لغاري أنا جامني هامان أتي هنكما ati ke yagarne awo lemiketu ajamo adama semmo ati nas kadungo ko yaga e kunga qormina gada botti kunni noron kullu lemmenda koronde me noron kullu lemmenda kebira kullu lemmin samuya de ngi ko lemmi go nakari idiga sirade yare ni mari يا لمن انترني ايوه انك نجي جاي ما عندي ماني اتي له تي غور فرعون ده نقولون كل اللي فرعون ده يقولوا كيني لا اتي ماكو اكا انداتو انا نكون اللي ميغر اللي عندنا نيغادا نان نون كرا نيغادا كينا فرعون يمين نور سامي اراوتي كونغينا برا بيسي هامان ابرني اخرام قرين ابرني ido malli ido manka gari ila kini manga dron ala kombol ala riga ala sugu mo sigi ati hangama ati lemmeke kiare de meni haman ati gentato e mani zawra abara diben su kombonga ho golenga ni kaya dunga angel lemen ati ai ati ke wuce lemme mabari ko mo ayna parce que gani serebe yi qatin sirenni asenni yi mitmenali i wuce lemme mabari ko mo ayna e awu cha kan ko mo ngi lemme tane mere men balle gemba hemba lagi akam mo okay ay wati ay do barandai kebirenga kamoni
awa ti an mo to koy parce que hankaman ya kanti way ana ko hankaman le nya ke ta an ko rabbi sukarada an to koy ra na sugundi aywa ari du barande on ganta kininda ndigi ngara kala to ko nda to koy de le mu ngi balle gina ngi balle ngi me dura la hinda sugundi o ma akelle men ngani sabura ngi ga la ngen to yede ay nda to iranya mo atenge me ngani takaro ga akelle men ngani ngi balle nda to koy agwa kini nganda ndiga ide han kamal le men ngara misi ngar kam awa tiga wani ga kalle alla garu yemari ira kini ken potansu abu kandi wuriya ken yilankaransu ara diga adigante serema to firauna kara mahimbe gara daga bananku kangindo gorindo maganyitindo daga bananku bismillah faradadnahu adi oha igara asaga nige ila ummihi kati mai kay ko sabu dangane ma ke yagen na quran wala tahadana an tarisunu kem pakatina wali ta'lama adu ma kana tutigi anna wa'ada Allah garanyina bekini inna raduhu ilayki wa sagananga Allah rankinyina haqqun nandi tungunyin walakin atwa aksarahum mani geta waja'iluhu min al-mursalin lakin ko tan qawduki wada Musa matu indike hayga khurake ay lankaransu walakin aktharuhum basirun fogamina intatu nandi alla lahidu be lahidu wo alla do makena ka wasurun takentu de intatu ka nandi ken Musa akhi garini intaken qatu atogononga ma hatandi wati ngokini igimadi ko tasu men qallibane akin gorenga bene de kebenga awa ara woni na wure nyigawa ay harbi yuni ando kahiri bi ko ngo gajanginga laydum taqado menaga andan kalling ta wa wutunu ngana kalling ta ngawtunu kebenga akinya hata nga wati be fi'una arabo say aqur ay mikara alam nurabbika fina walidan wala bistafina min umrika sinina هكذا ولما adi birambe بلغ Musa أشده ga kinye isembe qotenga واستوى yani aga ahkrenga timme آتيناه حكما oda awatu kinai وعلما adu warakite kinai wa ilman aru fami dinan ni la ko andi bimi parce que kusuna kundi nekin haqqi be bani Allah fami qoren hinniya ونجد المحسنين أسر يم براجل كذلك كم غيادي وسرت تنجي سنانا مصر فرعون كرا سوريا غني ادغام مدينه على سنو تمينو دخل المدينة كبرنا عزين موسى تو فرعون كرا وي يمنا ونسيا اهي غرو دبندي او فرعون دبي منفي كندا نيان كامندي على وچينيا امانينو قصة من ونقول أن جمن فرعون أنا قم عرب من يجن موسى يدرو أيوة أري جمع مترني دومي فرعون أري جمع مترني أو يراملون دني أو ستهوننا وفرعون هيجا تريك وتجوا موسى منينو أجري إتي أو أمبوا أتري أكاري جمع غيردا هلي بسم الله هاي يرد بني على حين غفلة mungu wakati nyani aro kem pakati ni من أهلها gilli debe dungonunga وجد رجلين hina ghafla wakati no hillani debendi kin ciga jolon kom pakati salihana sallin kan hunni hina ghafla beso tumene bire ni gonu waqa watu muntaban salihana sallu cinne hina ghafla وترون أنا سلي قهنا بكين قهنا هنا غفلة وترون سلي كذا سماه وشنو كيني
besu ro ikara serema bu hina kata wurunga ko wa min la ni hina afdat hono sikandi kapay hajri ngana salli kata kiyim la gabunan qura waqtinu wasrun paqrem ta hodi ke waqti hudron goni ado kinjiga dumbe kun koni kun sire me kun sire Allah ma waqti bana ko nga arabu kanni ni ko wakalli tumungu mungu waqti bismillah fa wajada rajulayn Musa da yuhillini aw fiha dibni yaqtatilan ilumi gajana ki gubani kin Musa qabla dunjina min bani Israil ki gubani hay kin aqonninga kin qabitunga fir'auna nusiru aw kamana Musa mu qabla sirke jaquya ana swalli kin yugo kata fir'auna suran kompenga ma ho koni gani na wutu golle likendo kiye ken su golle ala bani Israil bismillah استعاثه الذي adu yemmen bayara Musa wuri hawa mundu بشيعته kin gani Musa qabla dungenga على الذي yemmen kamma عدوه kin gani Musa konninga ajanna gamdi Musa tala kebirin atono adina to ma tiyaw ay wati basindari nga munda anke nyimena wutu na to no kebira nyimena wutu bismillah وكذه موسى kenno qoso Musa koni ahaygra gumburi parce que ande min nyumundo kifaru isange sobe Allah gara hangabe qariya malikam pankanya nidi فقضى عليه ken kusa ganya Allah da kallen kita kamma de ahayge قال Musa da sun kullin jaba na buradi Musa di hada ki kalle kundu من عمل ken الشيطان shaytani gullinyi إنه annatu shaytani عدو adamarin min konninyani مضل adamarin min samundindananyani مبين asamundin bangantenni hakada ma allati لما بلغ أشده واستوى آتينا حكما وعلما الله قال كنت أقوم بكني كنينا إبليس كوياي أركم أكرمني كتاب ينقى هنا أركم مؤمنا ولكن التي أن بجمع كفار بالليل منه الله يتوني وبرن له سلام سويا بعد الشريعة ينتهي مغاهنا ko buran goni hananni anna iblisatu iblisa gulleni keni jukuma no qaram ni ho bure srenda ni ho burenda ti Allah ya nanya Allah na hosuna de me ho bure ni me abatani de wala iblisa abatani de ken ko ni kumbini parce que iblisa ya na serem butundini kebil an anda butun an ho hoy nyana himbe ti kan de gay huwa al muhayyiju lil adab بسم الله قال ربي كبرنا عني مسي أتين كما إني أتين موسى ظلمت نفسي زريدو تونيا دي نسرين كري فغفر لي أن غفر دغني الله غفر له موسى دغني الله تعالى أتيكي أياني غفر أنا تيكي أياني هنا نغا أما غريكي مودي أو كن ولينكي وبني أو كن anda wari oke Musa ma hobre yimenya kini maga yankay ni ado qaida be gono hasanatu labrar sayyiatul muqarrabin ana kem babu yakam batanum posre kini Allah tinto yemum pobrenga kem balle aga karama mo bedi be swatu kenda serekali sereganda karama na to man du tugutai junubun tanga anna diyan kina karungonga ala kul hal hasakin harbi ni dianta kimi rubun tay ka ihungan tinda Allah mo gobe sharia ndi hon tay Allah tinda yemum makin ho buru gore serebe gan tinda Allah dinan danga allikin danga anjarabin danga bismillah قال ربي kebira Musa harsa
atin kama bima tihon sabu dangani angara ken nema alayya nge kamma nanya himma nin tanga angara ken nema be nyinda kimira ken sabu dade nge musa ndaganyana lengi dangi halle de mandane awa golli buri nyana dangani hakada angarin tanga nanya himma Allah lengi dangi halle nginta golli buri nyana de mana khari al ahdu Allah kuma go kundo daiman Allah ga neman yida ina kufana Musa mana Allah hidun kini taka golli buri nyana de mana khari alange lahidu hugabe wan goni golli bu ñu ngana taxa dem na xari fir'aun wa na ngandi ginta wala jamandi xari nta kapay xari nda nta sonni ho hoy xari bismillah فأصبح خائفا ati musa yilla kara kanu kanu demo awadde be geni يترقب aw kamanan tangindi ak na jamandi awi taron sira hum balle كين تراقبوا فإذا الذي سنقول دي هيا تاون دمو دي غانغو كازي أنا نابرزا ما خلنا سوى نجري يعصبون كل ساعة عليهم أو كنت رجع غير بسم الله فإذا الذي كين يلان كرباني أقصى كريم مني استنصره كين كرا أديما يمندو دارو يستصرخ أو كمان أورجي هوا منو يمي غري قال له أرسلت أنا مي خارج دارو يوكيبي غتي أنيد أغار كم بيدي ماي أو كيكا كرامة لينكي خارجين يوكوبان يدو سلت أنا مي أو كمان أورجي هوا منو كم ما كمان دي موسى ني دي ما كم كاي قال موسى دي أدعاني أنك يوكي أنك فسقين تني أن فسقين داهم بانغان تني داو خلينا كمودي لينكي خار عنده سرومي فلما تبرم أنا رادا موسى غرا لامورو أن يبطش اللي غاندي قوتي تيمنا كينيمي كينغان قوني يكيدا كين سودا قال كبرنا دارو يوكي قسكتي يا ati musa angina lamuru anni giga kari koy mogomme angara nyonki kari awadaru batara ange musa nta munda manganda nyaho hoy dibindi maganda dundare misra munyindi ange musa nta munda annanya gille sondi ndane de kenna ni siren karadaru ita kunte mu mona yaga mundu kempi o tari andu surata no mi musa tara anke ni ko ke am pakarun sure hede ango bakasaru ngade bo ken konne za musa on la muriye nyeni ihille konne ke qibti ke ina de makin akari ngak musa gara ke kara innaka laqawiyyun mubin qagante musa jonko intem pay ala muriye nyeni agari khirhimbe ya ngak tungu ga kara sabura ako sa di musa anga mun ni ga kar kembire ngawa anda sere kari daru kebire nga anda soronde mun de anna mun na yabunu ndani kawante ma de mare ngana de ma so ma de ma yawo ade ma na yanta kalay kempalle ay no chorni awan ken chorno ngene kawante de mana ade ma na to anta kalay kempalle ay men tas to ko agama choye wa awan ken chorno ken hikima ma kawante de ma ga wasara fiyo kagantawo ke sawura ay mori gene andar ya ga wangana hikoni dawo kalle kan ya jondi musa ga tunko ni jonko yi awa mun na de makari hoto no ma yanga no woni hayra diga me be ko kebirenga arin ke jaragi innaka lagawiyyun mubin
ay ga ke ko ni mo ni jon ko linki qaranda katin ga ba ni go kala ke birenga ken no kusu kibaran sanki qibtu nda tu nan tike birenga kulani yana kulani kan ken no kusu fir'auna da iqrus ndanum birindi tindiga musa qurus kun digaro kille diga menga kon himbe nu jondi awa i hankama duru yugo wono ken ka digaro kille kenga munda na lisa ma musa yi na lihinya kan ko musa da awa ani dum kata ko bilaga ko bal yamar yankini de ki yugo woti ni mu'min al fir'aun honta to on hizqil honta shamun honta sam'an ake fir'auna hawatu le lemeni amini sirin wani akon sen wani ake daiman gilli aya nga saw musa gilla tugunane atugondi ti musa aqi sanwarni nan kaso ikatakane wajaa rajulun mu'min min ahli al-madina aro fir'aun wadga ngabri gana mekin pakatina abaka biten de manendi aw ngena qurain kamande manenga Allah garo بسم الله وجاء رجل أدي وهاي غاري كني تمنداني قلي بكان دبن نقولاتنا أو كمان أمرو أدي دو كلي أنتين تقرص ندانو كلينا أو كمان أمرو كوسابورة إني سامع موسى دكانن كون كين جون دي تلا قرص قال أكيني كاني أتي موسى يو أن تفرعون جبنا يو كمان مي وري أنكين كاني مغادي مي ولي كنا أنكين يا كنترويا يوم مني دي تيوان كلي أخرج كبرنا بوجو دبكي أن ناتونكي يو قلي نورن كلنا أن دعاني دي أخرج كبرنا أراتو سوبنا أيمي فأصبح في المدينة خائفا يترقب akar dunya muy aw tangindini yalli awrnya mobe kibaren tuy kebiran akigara gongo iti wan kalli de konu nanya al malaw film manidi film amara ila masala hede ila me wara kamana ngimadi wa iti wanya bismillah kharaja kebiran musa hay gabu awad de minha de begere خائفا أكن دنيني خائفا يترقب أو تانجين خري من صابرا يلي ونور ننديوا ما الله بين تانجنا أو كنا كين كهنا دو بسكي أنكم دعنا بو هنو هلاني بسم الله قال موسى تكم بعدين أتيان كما غنيا غنا نينكسني جل قننا ومنتيوندانا فرعون ريسرو كنتيوندان كم بعد anna kiten kutu sirem balle amma kri amma tirni hinga nyam gobe e kemme nyingi ndago na siren kitin di halle ange nda mata wona ko diga min nyaare makoni ho na mutan tara siren kari na mi wara kanne magana ngimu diga kari kini nyingi ndago ni ni ndaw yi anday na ko ad Allah ngi sindi toranga ki aya siro sire anganda to ka karna mundu ndana buren tankitana rabbi najini min alqawmi zalimin siro sire salle so halle anga karna tasiko walla tanyiru am mundu ndana bure an tankitana بسم الله ولما بركبه توجه على كدواونا أقرأ كدواونا الله سبحانه وتعالى على عدواونا يابي أها بركبه توجه أقرأ جمعي مدينة بانينا كينية الله إلهامني الله لكسندي فرعون أو قسم نترى الناس مرة لكن بدي صوابا حقيقة يدلها لا كلها أو قبلين
asuhe min noku be gan tinta mogosiri akenga da marandendi kempai attati neyimi madiyana tare kenta marandi oke sabuda Allah ko sagara kinyan kandi Musa no ondi noku be koni ganta hukumundi akiti ganta kun kama agan tinta noku sui kinni madiyana yayi kin noku su Allah da ke Musa ilham tikin ajonko inanga Shu'aibu wono Allah an milminini Shu'aibu be Allah gara daro na qanun na ki kata de buhiliya obreni misra do aro marian na bito segitre ndira yadi na wallahi Ibrahim remme madiyana kingina de be ketaga ira de be to on sawi taga ndarani mi madiyana de be ke qosati madiyana tabani Nabi Ibrahim lemu ngamaga aha nga himenu to bugunde ngani mogosiri kingene Ishaqa adu Ismail madiyana wono madayin wono amma ne gam de madiyana aru madayin kum bangante ta Qur'ana di na sabunya kuma ni annabi nyumuya lemu tan wa magaymi ana tabaqatun bay am kun harkiya Bismillah qala kebrenga awan non digem ko ni Allah ga kinya yang kandano ni kandano ka killetu kem pakatinga Musa ti asa rabbi aw sinin kamanga anin kanda katta killem pukre karentenga ahunna hante ahu sre mu Allah gigini akyon ko ini sre ganda tunu ngene to ke aya konni anta halakini asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil antununte ngana to ke konni anta halakini aw sinin kama aw killem posilen ko yininga akamanda kinyada anta killentu silahandan tamaga jinta yigandenta trallem mahi bito seggi anta kamana ho yiga maganda yiti dare ago kine mariyana ma an nogon nan kallago na sabunya an nogon diga den son yiti dare ata nun yiti jarabiya hana be gara Musa kita gilla ga sare nake la ucha mai gatambi ata durun te hum bono te hum bore ta durun tere ata su yiti dulle do dafu yiti dare mbane aknya kilim bo ndiranga anta tu gorano ko be aw qisanundi alla da yugo ko yai do ko ngama kenga woro kilibe aywa atok do gemballe anta jornadi anta yaran pri kimani sere iga kye diben ko yenga wati be bito kusegi mo kebilenga kengo saga tunai Allah kinyani kumunda mosri Bismillah ati biramme Musa ga jirengi Madiyana jiwutranga paske kaba kono binu nga nyadi akamana kunya wutu na kun sugura kun kinoya amay killetu ara kille ko yai agora dibe be amay dibetu ara dibe ko yai akunya diben kampallen kai ken kanya kamo parce que kemba de gidun sogene kampalle ni wajada alayhi umma ala jama qorani jigaya illi serunga besu kumarindini imbedo anda himbe gora kandi anga wakinna anda banungi jamanga be tayinga wa wajada muratani Musa la yagharu hillingi min dunihim aywa kun siginte ko hina kumaro jamandi
تزودان yo kamana idda banun ka genge amma ke wandi jinga ya garu hilli imaka hu jama kutenga nani jamandi yugundo ya garun suwo me soro bale immen tak mana lo jamandi intak man dunga ka idda banna wandi jimini bismillah قال musa kusa gati soro hilli da ما خطبكما angum billi la halani maniya amaka hu jamanga antak man siga ga da banna jimini قالتا parce que allah fitin mani allah fit mani musa gari tin parce que jukku be haydi ke e be so kuna golli yona guntanya na golli ke qasre ko mumen kana lo ado jinnaga parce que anke ma budi hada huwa allah fit wa sire al khuluq adia jukku nyaw selon kelli mo sire dinan ta honsu hakran demo kontunu jukuni angara sere wala angara jukun famu bane kebelenga ango minadi anga mana minadi me khana ango to khada kuma خلاص الله رب ما كنت ko hina jaman kutte yaskun kem palle yaru hilli wono kumaro jamandi yo ko man khana tazudan wi da walun gengene da wallahi fit musari halle hay بسم الله قالتا يا ركوه اللي موسى دغني لا نسقي او كندا قمارندني حتى يصدر من الرعاء دغانا نغنا ساجي وقت كبي جمان ندا سانقي كبرنا او داوغم ساجي كم باتي او كو غولين دبر وابونا يعني لافت من يعني قورني دابا من دي لي جيوتي من لي دابا من دي كدابا غبي يو كان قصابون كونادا oku hilli haba شيخ khirse yani كبير khirse qorenge de akaso de ko sabuno ga worni mas khirse qorenge de aw qisan ni nabillah shuaib ara wudunu sikisine ar kenya bire atamse wujunu tamido hillo wulle ani da bate adu gen tamse ga beni de e wulle ni wujunu tamido hillo parce que are mon sun ya gare li ñu tamba onnat li ñaru kabbi onnat segu onnat ñeru mi qur'ana ko na hillo ya xibaran ko musa ga hillo be yi no qur'ana ko sayit ki keta ke dabang be jambanda na ngani wujunu tamido hillo wulle ke daba ga beni de بسم الله فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام عربيتو سيغني عمايغي أتم بنتني دولي أو تشاما قولي هنا ودا كودي هنكا بيغا وادي الله نمالي كم پانكان يري كولي أدي موسى أمين ديندي لهما أو ياركو هلي دنغاني ثم جدين يغوونو girin wara kenga inna laha ngini surota miyandi kana gide ken nyondo bakay atam pinten dulunde bito segi ama yigande suronde yiga ara gide ke kolongolo bakay surota miyana attaqiyana ngini la kolongolo bakay na dabano kusumindi bismillah ثم adi kempalle تولى musa aha wa ayille إلى الظل ade kata sirahunga kien tayni dulle ngai iteni gona ta sirahunga ke yite alla faren diga kota kamundi ke yite be musa dulun denga tagawre ayyan kay yite ke wure naraka no hilli salli balika nyangata yi ti yere musa ga tlamini denga ataw kay tawre asigino naraka no hilli salli arabato la donc battu nyeni hi qoru nyeri wata qoreni wadangire ken sabuda ken balle Allah ko musrum batte awa na barke mundu tay mandiga a hayanya renga
na Allah batuno ko na hangai sunna nyen antara batu kamani aw sere simmandi ni a ke kota anna ko saga simmi musa ran ke kota bismillah وقال kem batinga musa de Rabbi, atiyan kama inni atinge لما فقير فقير atinge ni hata gane lima ho sudangani أنزلت إلي angara ke nyangandi katinga gilli khairin noni suya yigandi ado kentana a Allah lenkima Allah hindemo de anganda ho kininga yigande do kentana Allah hingi azim yahrun sage ima dalla haben di tirni anya xam waxa taw lengi de ira mo on kada serenga digan ko yigande pingam akta mo on tamma garibu nu ke to aro santara nu mosre angana ibakana garibu njopa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir angana ka danta nu na angu bo hakade to garibu en ko ni ketu ayo ande mu ngudo ke farko alla gana jarabu be kan ni kama awati agar inya ga mo be wari rakandi de na ko da qur'ana di ona tringa bani hede an anda war kimme jarabudi asare ta dangin gendi idwa usu alla gara ko da qur'ana di agar kita jarabu be di amme ganda ko me sukita an anda alla kritira gendu wawya ayan tawduwa suya ayan tawasu bismillah وجاءته ke hawen to kebiringa ina ke yugo qrideni ihdahuma li nyar ku li yugo dubani hay gari musa تمشي atre mo gombay على aw استحياء sagam kamma aw kuma li asqamti almati hokore amati hotuni wa qisagum ko di qallenku alla kunu ihilli yugo baneri li nyar ku hilli baneri hawen ti diga qrideni baneri diga allah hayra khamma an kutonko tamshi ala istihya anyantemu asuturantemu ma yonkola ma wureda yagalla kambe ga bakengo gemme atla karna doro kem bangen yugo ma payim bangen yugo ka bindi yagalla ken Allah subhanahu wa ta'ala yaran koni Allah ganda yaran siren ko su ana jukum pola koni hina anda jukku siren ko wati kebe ay mi haram parenga ndey ta mo siren ndey ana ken tokay kinga ntari bi meka a wasati jukku ke ana jukkum pola ko nina ko Allah la muriye ya garendi ko musul la muriye ya garendi ken jukku yi sagam ya gundo sagam intabana to kon kuntabana mo we intabana ke modi ya gunyani anda hobure nya antakban himbi nya serunda tu masrema tu himbe ga wanka tana ken to ni yago sagamun ni himbe ga wornando ken ponda me da ken to on sagam mo be go nya serenga aga wornando ho nyambali naka ken tagimi allah ken wala nganda kinya ken tagimi hadamar mauna kila mogobe ga ornanda na ken to on tisam nga anya halama himbe ga wan kitana sirra du serema du ken to on tiyago mafo kibile nga sagamu asrini bes ko mantendi yugondi yagarendi sayyidina usman radhiyallahu anhu Allah sallallahu alaihi farenti sayyidina usman sagamu nan sagamu ma malika ni mo sagamu ne asagamun sabura malika dun da ta gemme gileni kibira sagamu
aga bu serendi bane anji ko ngol kono parce que ntakabana kenya ntakabana keko akenya orna ndada e kinga buno bane an honsu ko na honsu nyana dula go serebe di kama buari de hono wotini wa bakayli munundi ya garun do ago serebe di an kore nyanga wato ade ma buar hono sam inaro tawnde nga kunu osda to kema ma buwa kamandi jukku sirengeni بسم الله قالت كبي غري موسى اتي موسى دغني إن اتي أبي هابا يدعوك او كما نقري ليجزيك كودا انان توا أجر ما كوم مسونغا سقيت انغارك من ني او غدغني فلما ايوا اديرو يا غنم باتي اكني مير الله نياغا خيري او خيري اغندا كي سيسا الهي ايوا كبدا كن نوني هيغا بودي ان كان مسوليغا i golle ñugoyi kebirenga ken kama dungada de aywa tondiga yaxare ngara kane wucce ganya ati an sigi kundu de parce que hanken ŋo ko iramen bakka yaxare ke karankaranunga ata an sigi kundu yaxaren sigi ati ŋo wallan kane anna togotuninda digaran tayinga digaran nogenga parce que hanken go koma iramen bo karankara ke musan tam ina kengari kenga lenta digana ikeda ikaro mo goy wokita na himbe kisnawa awallenga wa kebrenga on diga kun illa gari digana kem mo yar e kun tarno alla qosendi mutlaqan internet ida salamunya kenda ni awan lenki ati tawo onyama musa te mo kanna ngara golle be nya allem awa an korenda ma ya ke muso ngade suaibu ti ay oku mo ngan kebe ya o wara kebe waro khirsumma musa ti oku ku gara himbe waro khirsumma inda golle be nya suron tawo inda muso mununai suaibu ta da ati kempe in kira gara himbe warin khirsumma mukenga ndari ona nyigandi ona minindi kem balango leke musombe ataw genda yiga in no wondi ara khibar jil halan nawri alla ganda ko no qosu qur'ana ni na habe bati mbegu awa ko ni nan ka hay an to ko da am pawa bati hara ganta hotu an to ko da am pawa bati hara hakare gantai an to ko da am pawa bati hara sam dengani ana ko nan ka hay akran de amatu habe be ga hotu akan dan denni asam diga he an na bodo gen hana bati anda mina oma ba'd al haqq illa dalal ma buro to on balle an diga sam ta on yadi kanda en balle an tunwa haqqaren da on balle an haqqaren lo gay shu'aib an bi min ngene ki fari ngene agar himbe wari habanu ay gara kenya ko muki yigande do muki minne do muki daronde ginda ini nambura mpawa bate mutlaqan ani ken konni musa tingi gara himbe wari mpawani unda golli sire nya sireda onta musumun dinai asire ga wa konni musa be madunge sisa hankem be hidi sire bate ak mana hankem bugu yamin bugu ya garen tanga abalu ngarena hay ken mo hobren gonni ebida seruna mbuga konkondi mbuga samtaondi hawa batu yenga bersu iwodo ampawa bure ampawa kahiri ampawa jahili akahira ngolle abune ngolle ajahila ngolle wodo kini ang matto kuda ampawa serembate kebelenga ang obure ndabarinde
bismillah وقص القصص adi birambe na Musa gada qibarin qara عليه aw annaki hamni Shuaibu kamma himbe ga dangi ado fir'auna naga annaki hamni na sumo koni ado kigatin nindu mundu na sumo koni kinya sabuni ga kinyere bismillah Shuaibu qusagati Musa dangani ma kanu نجوت ankisi من القوم gille qonnunga الظالمين nguntunundami adi ken digan senga de Musa go mo be na kemme mugi taronga ahama kemme muku ati ma kan ku tunundani ngeni ankisi toranga ngewi tude nta galle mu ngeni ngeng awi hisutu yere hita hoyi ahan kanda yere kamma bismillah wato idan ne gai ya harku Allah di imba an kuto ti himbe dan ku ya garin jukun ne na ku hiliye yugun yamin balawo ara suturan dumai wani yugun yamin balawo ara suturan dumai ara ko mo an kuto tikin ya ayake di wandi yugun yamin balawo ara suturan dumai yugun ka ini ya kun tare aga masro nan di himbe wari himbe o bakasellanga aga tagge mi anna wari heri nyanga ta walli mobe Shuaibu wad Ibrahima akismarini Musa yimi qani Ibrahima akismarini bismillah قالت قالت إحداهما agiba yaru ko ligo dubaneti ihaba dangane bismillah قالت إحداهما أبلين يارغو اللي بانتي يا أبتي أدم بابا استاجره يوكي أسهوري دي أنو تمسون نغاني البدلنا أنغرو باتندي إن خير من باسرين بوسرين استاجرت أنغو كن سهوريني القوي كن يعني سهوري أو يمسين بين دنغا الأمين أدو دندن غاني نعم إسهي تيهون غير كن دان خناو إرا سنبين دان خناو agara grebe wut agara gide be mbugu gre la xena abane ida sembe tu digenga iwa tu sorota miana ke gide wut ke yisu jonga dundenga awane ga na dundenga onka kimbe ga diga akri kenda kentu hangengo ira men bakinge karangaranga amalunga da anaken ngari adundinga on sabura ati ngare kane igara himbe twadi yille kray kujugunu hilal kebirenga bawa kewutu angane sewutu no gollinga on ko kumba ngutunu hilliga nam mi nyaari kenna tampaga kebra ke qaidatun kulliya barangini adambe o dambe sembente anga wala golle bi asembe ngari al amana sawra ummi ajibe ku hilliga nam me kita suhri yeme bedi atime bismillah قال kebirenga aywa kemman kuto khabe linya garu ngara ken koni ra ken to adi yille karay kenda hilu ngondi haben khara dadai khotana yanka haben no ni himbe ga hitari suhuriya bismillah
qala sahabin di Musa dangane إني atinge Shuaibu ngewa la murunu أنكحك na anke Musa yaginni إحدى ابنتي len yagarum billi wo dubaneya هاتين len yagaru billi wo bane ala an kumandi تاجرني anni suhuri lemma untam senagani 8 حجج sino timmanto segi فإن أتممت biran be an anda timmandi عشرا na ya tammu yime nagani فمن kem عندك kono bwani me maga nka sarten kono suno tammi ngamunda annakinya وما أريد kangenda la murunu أن أشق na qotonni an عليك kamana dinganya na tammu timmande ngade basegu ستجدني konne sartin anga de gen timmandi nganya gen nille nyagar go dubane ko hilli satajiduni anginge zoay wunyini alla ganda kanu min as-salihin billahi timmandanuma قال kabrin ngal hamdi inshallah alla ko musulun diga men diga anta baki diga men di alla ko musulun ko akno wallahi dum timmandi di Musa ti adangani zalika andiga me kebi angara ko بيني kenginge Musa nagandi adange nagandi ayyama la jalain satu ku hilli dubane be قضيت ge ganda ken timmandi fala udwana maga awa jidiye yada ye mundu awan kamade ngana segun timmandi ngana timo baka maga tinne ahayna ya tamuide kille mak ngana tamun timmandi gati honne ka hay والله Allah taala وكيل ayani be sindana mo magandini awanki gara ken koni adanki Allah ni be o hinto Allah ma yani anyime aqidun timme awanna gamdi aqidun timme aqidun su timme yawum aqidun timme suri aqidun timme on datini anna gamdi masinun segina ya wati kebe ya garna kini ay anyime ya garinya yaqiya suhurin jope ngadu ya garinya undan nude sino segi nagani nan lan de hasa tin damu na qoto de hasa ah أنا سمعت استمرار. ayo anda nude Allah farada sallam ay yagaru sunta ma himbe hutamponga logonta kamuna dirhamiya anta nude ari hutamponga bo ya hutampon bada ane hede ngaslaba on ko kani hutampon nendi lamba on kani hutampon nendi kani ona hutampon nendi aw yagaren binne ondini aw barkelona hinundi nabillahi Musa Allah konda ko kundu agar haqqe beenya Allah man nesindi ken kama ngay kunga o mo be Allah ma ona hosrinya simanatiya tamu kede ara kenya tamu ke فلما sere wonati fiqhin tuan aw Shuaibu hay gara kebe nyaki Allah du nyakini nganyana bo fiqhin gawa go akoni mo be kunno kunu yawun tanyana tillahi dunga ana yawun nyana tiya aywa digan koni mo be gawa ko ini nanti ahinyeme ati nganya gendinai amati nda nyagindai ati nganya gendinai fiqhin gumu awan nga konni mo be anga konniya nda nyagindi le nyare wa kebringa kenya ga baga kamo ahilandi hutambo be hayga kongeya kem manin han sagani yagaren kamma gore he agorna jubandi
bon shuaibu ya honi ida banuma hutan bon kan huwai yagare nyime ya honi la jabu nu hilwoke ya komi odin ta sharia bane honsudi kebe ikum maga kyo gemme anda wari ake medo musa megara kinyana yagutaho anda wari aganya yagunta hunden kai ke ngure ni igun sharia nda o gemme kin jabu bane nga ke wayi mesorno yime nka o sharia am ke kite melaw yang kanati ken mania onati nyina ke insha'u siyati aha ara nyina ya anaga mun na diga men kun mo gonjo patay wa musa gati rige tay bane ke biranga ke ngure ni anaki hamun na dige biranga nda nyina kinanga angana dunga tay o musa ga dunga tay bane ken billahi dun timmi mo ken ni ke mo bo tami sumpin be ga koni ke sisa naam yagaren qallehi nga andanya na muhaliqa yagare aw tamise ke yugonya yagaren qalle ken aqallu be ga wadi kunna ga muso ahillandi shuaibu ya tamzini nga shuaibu mera ama jikina yo yagar ko nyira jikine kebira ahay garo yagar kuro jibu ne be na ken hansa ya gwa kama kaza kin ona tona yankandi o shari'an kama kin balle dron o tini i shari'an yani anime ne wa tona yankando shari'an kana kama bura ka kutenai kin fiqh ko muhimin wo yagum ba wondi lengi shuaib ta daga ni kebrenga atille yare nda lo kompendi do konu ngono anna do ko ba ne kini shuaibu kirsenyani ande bunyumun do ki farun do konu ngama li nyaare lo tan do bane uturni o min naga nanyini do konsere namma agandar su do ko be go gemma shuaibu watuni awtini ando ken sage anda warasa ni kiten goloba aw geme himbe tanay anyara kinye mata gabe musa ti keta koni arantara likini ngar jagani ay shuaibu ta wodi gana alla wori magimadi ila gari gemme ke birenga sire hana be ndari ona diga men ya kan koni kenda ta hana ta hilla ta sika ni mi gatin ya kunu ngani me igemu ken yugo hayrini ari kuni ewa allihi nyoma oka gemadi sire hana be ndari ona wara kengure nda suhuri ndille menna do ko kine do ko no kompende tamani me so arad do ko mo baka a gemme ke do ko ay ndaran sage yi won dan ta sage ne ti way kunu won jati ntakine wakeda oto na waranga na timbe anya hololi ati qara sawni ira sawni adi basindari himbe nda katawutunu anto ken galle kirsenda nyamo mo akontawutu musa ga katay musa rawutu ewa tike birenga anto amma ege ke dogo ti dogo duro ide woti nabillahi adam ardo ko be ga bugu kamundi ke dogo yani nga ato mbangeti musa dogo nga bele musa ranyino بسم الله فلما أتبرمي قضى موسى الأجل موسى غتي مندي ساتنغا وسار الله كوني ماتي تامو بي سيغودي نكا اواسمنا على تامو ياي ande digamen koni mo ado himbe ga worniya kane kemo kinya sabati Musa hayga tere بأهله ti dungonunga basaketa segu nyime ma hillo kapai bo keberen awa munda indiga bugi kara parce que abuni ma tokono abuni waxin tokono abuni wax yagaren tokono keberen qasutta asino tami anyime nya kore anda lemmen kita
lemmi ngamma khirmandanu ngamma kebire ngawa munda indiga yagan sai karunga ora qadsoni iworni musa ga hanga diga kamati ka gumenda amunda ampawa maga ana tamse nyugo kinoy ara mundi hawa maga hawente dangani ibo yirigi wo yirigi tamise suganda sare adi saranunga makaba amara hawanda yumugo ga maya kunnuwa kebirenga le kenna khalle musa e guma be ha ma guma durohi aranyana jinkatu tamisunda mini ko gara mini asunya ko illahi dubi ga kini tanda ya kunu ngati wakini agabo de nga shuaibu di basin dadi angar jaganya musa nda allah hidu mutanda nga kini anda nyakini bismillah nasa idigantem pay ken diga ya isa musa ngarinni min janibi tur do giden tadenga awai yimbe yugo ya gide ke latiya qala kenda yo wuronyani bitenga di kamen worni mullenga di yagaren karo jalande kari jalanda bunu daban gabenni tamisu musa di hali dungen dangani an kunna ngutu yerinne nge musa nge nenindi yimbeya awo sininge ngurina gai te khibari nyugo minha baka yimbe ke dingiranga pasora kilian ka futa otunuka min do sunkumenari gilli yimbenga awo sinan kunga tasqaluna ana tagamu ati birambe musa gari yimbenga iga musa gangu baka do awa holong baka wala ken tatenga kingeni atati teinga walma atati barkandenga awa dingiranga kira be khairinga bingani musa da ko megara alla digame mu nokobe dokunta munyen kama makamundi imbe ga barkantanke makakenga min ash-shajarati kangun kanne abugo do yitte mbanginga gangundi kanne nyani ati musa nge gangunda nage nge tigi atoni allah nge ane tagawonu sukamanga nganya marni annan serni aw ando konga arado ko keseri bira kebe musa garado ko ngari aw kamana nyonyo annati koy dokkoke samallimmi nyani wallahi adi samallimmi aywa ara ko ayabane ni tibida soban o kemure ni ari suka humami bal samaqe ngana qoro aranta nyogo no anyogo inna allah nka iriati jan كأنها يعني في حركتها في خلقتها وجثتها صعبان لكن في حركتها جان ari daram wa gasure an yogo nan taw koy samalem aw komi yusufu sorandi agara muren darun to gonko na lenkin to gonko siqayat arsuwa qur'an wa qara min kus munsu wala samandar ndataw ka musa do ko ken ya samakenga adareni wa antaw ko samalem بسم الله عدم موسى هل كوي قرانا غني ألم يعقب موسى مي هل هيدا ما ساجد أورو يا موسى وانا نيلي أمغا سماكينا مانا أمغا نغمانيني أسري أراسري أنا سماكينا أدرينا أنتو أورو هذا بر من طبيعة أمو كنا سماكينا كنت هوني سير أمغا ila gangu musa yo aqbal jonkoy ma kanune anke musa ango gilli aywa dundinga yani dundinga ko nganda ma kan ati aya banendi la yakhafu ladayhi al-mursalun kifarun takkan nangi allah ni samaqi adu kentan allah am bayda ke fir'auna iman jukan denga di angara kari yalli mo gobe har bantan kita
bismillah اسلك يدك an kiten في qarondi جيبك aywa an duroki kannin banginga تخرج aw bakka بيضاء akulle من غير ma سوء kanayni akati lebuide ararondi na bugundi akumi nan qura ma qurayengo kiye an nagamuni akiyen qalebun ken nguruma ken qurayen qorende bismillah واضمم جناحك kebirenga dan kampen sagani kata duya ko yanga dakanu anga wanya na mo bede ara kenya yani aram pakke ngure kare ko manga kan ho ango himbe yan anna bugundi ara rondi kari na bugundi bane kiten sage mo woni كذلك adi musa ando ku hilliyani maki ardu koke kuni dallu kullu hilliya من ربك gillan kamanga إلى فرعون ay wakata fir'auna burenga adi jamanga annatu fir'auna numa inya seru ya fasiqina inya dinan bakanuni قال Allah subhanahu wa ta'ala awu qaramun min hinsu mo siregi angane ho nyana jamandi amba ne na nya hina mo sirde nan kusa ga diga sigi tan ho nyana jamandi awo me jamana de kata blaga diga nya jamandi hina asiri hina amba na ne ina sabaka nya awuru da na jama'a ngida asiri ange nguru awa gedi adu golle wu nyaminde يقول أجاي هنا للتمرن والتمرس والتعالج يقول أنو سيريناي أنا دمبتونو وتبيجا واي وتبيجا وانا أصوبا كان هنا أنك تلو نينا بوندي أغرا بوندي أغو مغبي كتي سهندم مغبي التي لا أو بك أتي من غير سوء هو بريه أنا كان هو أنا منيانا يكين يكونو aranya na bundi asage mu wana anga na nya suna bundi au nya kunu anga na tlay karanga na ya kunna bundi au suru but Allah wa to kono ndiga jamana dananya akisu no kharamundi Allah ko mu kharamundi ihisu ko hamatendi sallallahu alaihi wasallam ati takhallaqu bi akhlaqillah qad juku ganga ko Allah jukunu bira ho woni sifatul jamal o gemme ona ken su sere kunganda kamal seren nan timme serendi kebre o nanda ti jukunti andu nyumu ndo ke farundo Allah walindo ko musu kungoni jukundi ke wona beya takhliq bi akhlaq Allah ni ho sangwa yana jamandi kebule anyi mena ayaga muni mo siri ambane ko husu anya sehe yaw anya gulle yaw anya nyogo yaw anya grimo yaw anya tawo mo yaw anyi mena ayaga sundi mo siri bismillah qala musa ti ربي atin kama إني ange dingen diga aywa atin gira sere kari منهم fir'auna nundi de ndakalutin kari ngo kanna أن يقتلوني bayin kari tikemme de وأخي bani atin mare menguno kenni harunai ke haruna أفصح مني ayan qurantanene ayan afsahu lisanan ayan qurantanene ya diningiya فأرسله nganya gana Allah annaken parinawu kap maiya kapinga ananyinda demandane يصدقني aywa kebirenga ko ngana ridi an ananyinda demandane ridan ananyinda maga warade quha on wa qarna ridi an kani demandane arida kini maga warade kini mani quha ananyinda quha bismillah yusaddiq ana tugin tungundini ana himbe ko watnan tunguno ana himbe ko serentano himbe ko watnan tunguno amba ni am paten kallan kamma bismillah إني atinge musa ngyo kanna imma ingaran kutundi قال musa allah ta dangani سنشد عضدك wajibi o wan qulin qotonni بأخيك ta akhiyunga
ونجعل سلطانا o tawadde dalle kullenyana لكما aga hilli dangani فلا يصلون fir'auna lullanta kinyene إليكما kata aga hilli yade بآياتنا nani ogo ayanu aga ma kadigati ya yo kullenyane أنتما an kun soro hilli ومن aru yemmeme kengara kun pille batu an kun yani nindanuma فلما ati birambe جاءهم Musa gari Fir'auna nunga to go aya nunga ibangandengani mu Fir'auna nunti ما هذا kuma nya hosi maganda korotenye akorda bangandenni muftaran akutundenni ila kutu yimenyadi وما سمعنا o kuma mugi tike digami mi o habanu ngarinta onni kungani haba hananunga alla ni bani andi nyimmu khifarembi o makeme muhina وقال موسى kebirenga Musa ti idangani ربي atin kama أعلم ayani tuwananga ti yemmenga ken yemme gari ti kanda in killenga baka ini ومن aw yemmen qatu تكون عاقبة kala garum mo gurenga nyana ken dangani to wala hinto Allah maka إنه adi hinjananga لا يفلح الظالمون mundanu koni kunta taqiqtana de kafirin koni taqina lode barakin kida وقال فرعون بسم الله فقال فرعون فرعون تي يا أيها الملأ يا جماعة بنتي ما علمت ما من لكم إله ما من إله aman ya gilli kamane ya علمت nge Fir'auna gara kento an kun dangane غيري kingan nge Fir'auna tanai de فأوقد لي لا إله إلا الله ما من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فرعون موسى رب العالمين نجي قلنتاتو ننتك كمني تنواغا نجي هالي سلبوري بسم الله فأوقد لي يا هامان أدي هامان أنجن نكمون دينك دعاني على الطين داتين كما واجعل صرحا أن سانكان سوغيل دبري نجي فرعون دعاني عليا أو سيني نجي فرعون وينجني لا إله من دجا كين كم غيلي نينجي موسى كمانا نيم كوني دي نجين تاتو كماني ويرنجي هالي هاري كموندي nga genda kallengo kamunya di sanga so gille dabarinda وإني ay wonni na wari nya ga Musa kama nga nge Fir'auna ko ni لا أظن adda kana on nge ma Musa من agilli الكاذبين garan to nyede aga tikka mani tana wono tikenda ike wararini gedda simana to mundi bismillah wastakbara huwa adi Fir'auna dundarahu adi demandanu awan misra nyandi بغير الحق nani tumuhi وظنوا ira dankana o digi ira gigi nan di kuma interni sani kataw kuy فأخذناه ani ke mo di haman adde mandana nyin kinga ara tagay njopa sire hana be tagani mo kurmonu be hay dunari gede sire hana be gara jopa hamana yana jopa fi fir'auna aw yamar khanin kutagani mo kurma na ana gidem bi nanya simanga la gidem bi nanya lason ara golingan ko huma na tuwan ko huma na monsongure ta ko huma tanye wudunu kenni monsongem sirembani minaburum takenta kendi ki nguli nganum takenta kendi
na yitum kaka na pontinu kaja ko gillu imbe ga orna no gondi o wotni kebira feri 10 11 12 ira taga na gilondi akko tanga ame ko gille may mun ko tengama iga tlak mo ko wati bi Allah ko nege fir'auna Allah la ngandenga kama aseto kama ira dabare ya nangemuti ko tam mo ma gile be ga wari angana tan nan suru tan tanga antanyo ira killen ka dabari sindo gotorongo sete mo be ira kyan ka dabara kama lengi gandai ona sege mare ngara kama ana siga no ndi qur'an da ngo sigin arango yakana ke sumin wa hay fir'aun ke ko tanga qur'an tan mira wotoron killen dabari singo sete mo be ara wotoro e fir'aun setu ke mo wadi aga kinye isa gonno ko ngawat ki min no lege ara bundangi punje ngara bundangi kama ara telera kamundi bundangi nyanka horembe jaga dengai ata suro ati ja to munye ko inda kamankari kebira kamundo munye alla garin bana kalle yo kimen dambini kata na ngudo bahane ita akara kimenya ibrahim ga di kamane muno manda ya kamu wot na akara kimen da bari gare alla ada ko no qur'an simbenu gara kimenya fa kharra alayhim as-saqf fa ata Allah min bunyanihim min haythu la yash'urun wa kharra alayhim as-saqf ke sanga so ga ke mo di alla ri sanga so ke mo be ila taga be ma simmana harande bono aw bono mo be ri ari bono ke mo yadi malika lay kiyan tan waqati na sampati kambe a qosra nusikiya bane yire akuru nyugu ngama fir'auna akuru nyugu arhim bi halaka di tamanne mu dunya ni bane yire hangendi bane digaro jamane kan kananga sesu golle ngara kitendi akko ceni waran kita arankari yen sabra allati wana media ma uslen kamade o ma media ma hubure ngade bonen ko kan gillen de angana takal lo hubure ni anduro da ko de ambuga serawo amma buga serawo atawo adalawo ay minami mati angana tubi ho kitengra golendi akko cindan kita arankari bismillah أخذناه يا سو الله أوري رجع وجنوده أدي كوري نبونزو ونبذناهم فرعون ري كوري أوري سوسري في اليم وانغمندي جندو سبي يسوتو جندي فانظر يا رسول الله يمكن نبايني مغمبي عاقبة أو الظالمين تندان وكل ورمغني كينغا أنا ماني حلقي كبيرا مكانكو خلاك ترينغالي الله فرني ماتنو خلاك ترينغالي أكون دا فرعون بقى سيمبدي موسى انت الله فرن بك الله خميدي بسم الله وجعلناهم ولا إن دونا دي دونا كانغوما إيو إبتان قلي كتا يمبنا بسيجن قوتنا لا ينصرون إذا انت إبتان دي jadi ina di batalu dia mana de kira dunan kanan ke aganta ngalla Allah pinga berake aya wotto mono ak monen pakende kanange agandi hallan ko ngalla Allah pinga ke aya wotto mono pakende waj'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamah la yunsarun kanange magasgan nanya kire angam ampallan ko killi kata yimbinga Allah kati lagara kota Allah di dia mana de kibida karanke ampallan ko kri kata Allah halangen ga maga to kilo sire himbe ga dan killi kata Allah de la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq kan garin ka tunje ngana de ya mari batiyenta taga hoda nani au kamuna tunga taga ndanan kutade بسم الله
وأتبعناهم التي ودا فرعون ودي باتو ني جلي كدنادي أولانغان دنا لا ركوتنا فرعون ننا وبيلي اللكم برونا وبينو الله تو الله هنينا فرعون سسوكان لا تونكو أمودنا عليه لعنة الله سسوكان لا تونكو أمود الله لعنة دنا كم ملكا جنة على مرن هاري نيرنغو هنندي بسوي لعنة كم برندي kendi manna kenkin ya ala diga hore be gon genta kamane ta gada anda bunki iblisa adi fir'auna ati ambono jige ikima dum har tabane ina allah yima kay nya sawan ayan di arakum burungo ati iblisa imetto kiri bati tuana buru ati fa atba'ahu shaytan ko min ngana kinya bono mo nyimiri gollu yi wono iblisa aw allah to dina tan gollu ni wono iblisa an takunya anti ko arawangi yan yono anaya parce aw allah to dina tan ati como burey ngo ko hen ko woy ati iblisa yi mora bate bismillah ولقد آتينا موسى abad ogutum kanda musa ku tawreta kitabinga kom palle ko halakin di zaman dungon alula kun ni zaman dungon hanan kima aba golle ma jobe kede nuhu dangi ke kane adira sama hudura sama agabenda sama yani musa kisangana ka ko mo hima jobaide amin gabenda ga kane basaira kesuni dokra nenye awasurun dangani anna dokra ayanu binu gandari sundu minna noro tai akada wa hudan arukandan nenye aruhin nenye awsini awatahunu ina waji ya rasulullah yang kimmani aywa bijani awa gidem ken nambanginga atat gidem ken nambangin tatenga إذ قضينا الأمر بلا كبير ورا حالنا كيتي كتا موسى نديد كتا فرعوني أما كان نخبي أما يقول الله بارك أنك مولمين مايا أنك سيدان عليك أما ينجندي كبيرين الجنغانا بوسرلا ولكننا أكتونغنا أقوانينو أنشأنا قرونا موسى دنجي هالي ورا كمين سيني ورا غبيس sinti na jopa na nyama al amru wum chenyan lato ay wata hon kamma imungula hidunuma tuwagonum buroke wahayin kuti kebrenga annaki hamni hiru kamana tallan parari o kamana tallan tun hosuru kindi oran ke lim holamin na wahanya katanga o hay kamana musa khabaren kanda koy aganya mo anyake mo yadi ini makango ama ku jiyon gola mo de dalle amino wa kona akara aru yahudiya makka hu yahudiya anta makka akem matira wuce ana awdi be kere la kin haqqren dallenga nanti allah ho yang kantenya ni allah fare ma ku jiyon gola bismillah ati ya rasulullah yang gemanya anta kuntengani madianan konni anganyo ko ayanun karana aw madianan kun kamma to sabura anni fawaren madiana himbe gadangi aro shuaibu na angin yino ammaino nga oku tunganga oku anya mursali aw kindami katanga anyo ku jonda amanyo ko halle waqtin dalla to awunu nyeme ka kindi mo ko hayra mo on kanda ke allah fare ya rasulullah yang gemani angani giden tatenga bidambe aw ogram musa gangu nan de khudul kitaba bi quwwa kitabin kini waqtin qa kisudangi halle ammayno o kana khabarin kanna
ولكن قران كنقي نانيه نيا كلان كمانا كوسا قران نسر غونغو من نذير امنا جلي غونغو ناني اغا يكون سريا انكم كاني مكانكو نذير مريا لعلهم او سين مكانكو ما يذكرون ان واجي ديكنو سريني اركتو قمو الله نتيدا فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون kada tuwanu tirni yahudiyan don nasara aga na himbe kagara kare tirni kun inda ho tirnenya wani sawaba ni inda ho tirne wani sawaba ni anna to kembe ken to ntenya de o kura kembe kita o tawranga yede bismillah wala an ku kalli gambe masiban makkan kun kita ti homma bima qaddamat aydihim timara kengolli tikahira umma ويقولون كين عندنا إنتي يا أكما لولا أرسلت رسولا من أنما هارقي كتويا ونبتي كم باري آيان كنتوما ونانيا يلمون أنما لولا جابون كنتين هم بيجا واحد لكن موت دونا يعني أورين أغني مصيبا دي كتا إكاهرا أمسا ناني هارما كيا agam paganya igawti hare ginde ngari omay kinyana kendi ame konnem balle de onyo kusagara iriga na to hare ma basa owatu hare ngandari agon habe sorno owatu agon na agando sorno himbe de oyitu yonga alla la dangi kinga on fir'auna dangi sisa yi hare ngamadiga alla wa ko ta darne de haman tarni duwe wajnudahuma ankum makango yimme kana himmenu kan tadugina gadi alla watu ngalla gara aworniti hare marwi hare ngirni umaydi hare ngirni oyudi ke sabra harun murni na hujjam kutu kembal alla nda hare ngalarni pideti kanam gadi ay wonundi ay kenni binni ismat lana okuma Allah kanda yimmintu aw samten kin Allah faran butemura na haqiqan kana koy tagahonu na buyi yongolani nan dan gawri harin nari andani Allah ran taga kanda yimme kinin ango to wondi andaya man taga anda to wondi de o juzan tan to wondi ni harin tan to wondi بسم الله فلما أدبرمي جاءهم الحق تونغريا كين هنغي مهولمين الله فارس صلى الله عليه وسلم الله يقري قرآن الحق الذي يقري قرآن الحق على قرآن يقري قرآن الحق كم وبان يعني النور الذي يقري النور على مهولمين يقري النور على قرآن يقري النور birambe to ngari makan ko min indina baka ko ni makan ko ndi manni ga matung ko muslima hummiya igala kin musa kiyani manni ga matung ko musa khalime yani allah faran to ngir haq manni himbe kin musa ayana ku kabbi manni kimme ga makini muhammadu ya gine to ndegali ila kiyabo kin jabun ko ni allah ti أولم يكفروا تجمعكم مكافر هو هم يغرقين موسى وكوكاني ولا تجمعكم محمد أدو موسى تقرتين دانو هلياني اللي سوم ميدي منا إذا بقى ميقورون كما مكان كنتي أكو مكان كنتي كافرين يا تي كتاب كودو أنبني مكو اللي سوكو همانتين نيكيا كنتي الله فارنا دي قرنا ننترني عادة ما سعي فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا نترنسو يواني نترمين الله غرو يودني كسام بانا كسام بانا إذا بمودا بغاني يقولون كما أسكرو تندانا موسى دي فرعون يجون دي أتوكو تندانا جيني أمر أقول جنوكنا من تاكوني كمبالي أو كنا هو ونكرو تنين إلي سام بانا إلي ميديا مانا
an kunna jagari ti mani sabura tunda muhammad lamin maga musa kallim bi nganda nyana da ay amma sago himbe anna dalle mundu tikenga to da hakana na dunga tikenga ona ni hina musa ndara ga maga a samu don musa yi kan ko mi digan kan ne na Allah garu on dar bana terni kusa bana anna tla gari nan tiken kallim bi nganda kinya mo sakai andi ga munda me sokde bismillah قل يا رسول الله متني دغني ان كنا لي في كتاب قريا باللي الله ديني كين كتاب كين كاندان دينان كيدو موسى كتابنا اتبع ارو كين دار كونين كيو كين باتو من كاندان يمدا ان كنت اغان يصادقين تمضي غير موسى قلنغني غارينا كروتينغني بس انتادي ان كنت يغاني الله كانونا الله كونبينغا ما نجامني اوا خدمنا mogon subi kebidanga akharo kitabi ni golli himbe ga giri allah je khalle kani garenga mo garen to kono mo to kindagay illam yastajibu allati anga dage kida mawlamin iga majabindi anda ngani ila ga makatarini kebidanga anna tudangana go annama makkan gumbatini hawa inyon gillungene kebidanga kentude kekida anni yagara haybito mo ga makatay kebrenga dankana on kite nanti ina riño hilunga batte man ati yemme manya kengan samunda dina yemme nga aga bati ño hilunga nani kanday aga gir allah allah taala anda yemmu kandana zalimin igari du tonya tu kutayga adu kafirahuma wa laqad wassalna alqawla ibn ata allah atika mundo munyen naga wo gabati bati ho bure ati nyon gelu nyam bondasu ona ta allah alken goni fi hikami kam mundo munyen naga bati homa bati ho bure himbe gam bondanyo gelu sere yuna egeni bore nga bore dum en bori allah mat nyon gelu nyani bore woni ho wuren kan mais bori aya nunda qur'andi nanti alluwanda angaranye kebra masre gara ho sunya nungul munya bondaso nungul ngani mania anta simino nan simi manni ay alla wa so qur'ani da nungul ngani mania ken ho su anda dabari bi ghairi hudan min Allah ayan dasika kama Allah farentin dasika kama golle angara dabari dalle ganta golle kidi Allah farentin di dalle ntadi Allah tindi digan golle suronde o suronde aga bugo Allah faren sonde no wandi kinde bonon deni qurayo aga bugo Allah faren qurayo no wandi kinde bitambine alluwi ndangani na kunnu adu kini Allah kallinga ndaba bismillah ولقد وصلنا القول aldi ogo tungam bangani digaminga aywa idangani qur'ana digami o mamu wondini orawu wassalani na hum bangani na tokimi alla fare tampille ke do sino sikki no woni walla tampille sinen no woni qur'ana ki ora tokimi awwala ngalanteni ahalle mabuti بسم الله لعلهم أو سين مكان كما يذكرون إن واجي إن توندي أنا كم بقولي الله كيدين بيننا توندي عن كون توندي كم واجي أكيدين بيننا خا أيوة تيم بيلوينا كم قولي لا محيصة كو غرانتا أخوانا والمهوتو
bismillahi alladhina yuminu ogara kitabun kinikunga qur'ana ke kane ati kunyemu kuntoni demo to qur'ani idha yutla alayhim yani tugunda nan yiri aha Allah faring ngarin takundi yahudiya nu binu ga muslima qomi abdullah ibn salam qom ka abdullah habar nu kundi menu akiyende awan nasara nu binu gari awan nanyim madina nambugu shami nambugu annaka min habsha iddan tantoni igaben nambugu najran igaben kebdenga aya ko tono kunsudi himbenu ga ri Allah faranki yedi na wuta e mallengi nasara be ga na tongoni yahudiya be ga na tongoni bo kensu aya mu kensu hikoni bismillah wa idha birakemi yutla alayhim inda qur'anaki qara kutondi mu kamagli kitabe dun konuma qalu iwotin amanna kutomuni ti qur'ani innahu iwotin qur'ana ayani tomunga rabbina awagilio kamanga inna iwotin kunna okunya min qabl qur'ana rigen kane muslimina kunya Allah bayana ko yemuya parce jama bure oti yahudi an tagani tanyere ado bane ya sireni kuten so yimbendi kembane yan tongondi ti isa kuten suti jenare menyeni din nasara ken ka tagani tanyere ado hillo di bane ya sireni akuten so yimbendi kembane ni kangai himmenu gat Allah ko menyeni Allah harenyeni maryam menyeni itongondi ti Allah farega ike immiqa yumatunu watagani tanyere ado siko bani yawo kasin akuten so yimbeni kembane kan kangai ike di sahabanu ngani mogobe minu kana to ken kam ni ga tingil qur'ana gamari ogutu ngun demoto Allah bani bismillah أولئك أتكم عنك تسرون التي هو كونوا إبراجنا تاهلو أو كيف كنيري أو كوني آيابان قد على فرق الله صلى الله أسرون ونون أسرون بينو الله غرا جنوب سيغانو هلكينيا كتاكواري كتابي يبيغا تموني تي كتابينا أنت لا أنت وانت الله فارن قلنا بس إني مي كانونا ما بوغان قلني أنا بوغان قلني أنا رغولي بيا سبحانه hari to ngun ndey angara himbe bidango ni kimbe bida garwa agoro Allah to quran kallegi ni be bonin tikenga donc aya da ko ni na quran di kitabi suka da boy ki kalena Allah faran kallendi angara himbe nya allo yenkane awanda kusri angara hubre be ya junubu ya ida ya ha ga kusri nganda Allah barang kara kimmiku bima bismillah ati aw baraju hilli dangani bima tuhunga igala king sabari wa kitabu hilli gulle antane udi anga bugan kalle bedi am pay gele wala hukurum banyeli yuqsun tabana anna ken galli kemutu ke sabuda yuasu kalle gina yadra'una sayyi'ata ade ko kamanu mo ho bure nyontono hasanati ko sura sirena ayunfiquna iwana haganni gelle honga ogari warja kenga fa idha birageme iganda mugi garada muyenga yo ballini bakama kinni mani digambure mi kayndi ado kentana mana mana kanni da mugo bani o iwi taten ko ine inti takrona di ora khara ayaban di qalu salama o diga be konni ikun kisiyenga di an kun kisiyenga di وقالوا إيوتني كردا من دعاني لنا أعمالنا أكو قلهم ودعاني أغا إني قلهم أغا دعاني أكو هني منيا كيني أو مي تقولوا إنها كين أغا كما أو كهنا كما ولا مي تقولوا متاركة أرو تقولوا أنو قلهم أو كهنا أغا تقولوا أنا قلهم
لا okuro serenta ganyana oro senta me kutana la nabtaghi aljahilin okunta samunton kapalle ma munda onta munda kani diga men o kini diku anda wala alla gari tigatay kibiranga muslimin nan qawa siriku annasara bi gande kundu angari tubi yahuda be go kundu angari tubi alla tambara junganda angara kubi nyana qaso aw kinanga kibiranga himbe nda koni ikbarendi igamati ommaganya kengurin on siri kenyana iho bure himbe nda ko alla gari begutay igamati awdiga noda kengurin o kana ken gato ikhware ho woni khwada qur'an da so ken mogol alla ri tigatay ken ken islamin kan kabana nyakun annahu bure nyonto ti husrenga himbe nda yamma allogo agabo anna alla takambu gadi kendo jakanda bana de jakanye haqqi go ko ni demu kem mo gonu muno nga al infaq fi sabilillah na hollo alla kilendi lo enta kinga de gabo enta sine binta di wakati tay sirran wa jahra laylan wa nahara kibrenga islam nan qaba siri kunu patran digame batrangolle maganta qiradi anda kamanu latiya inda lamuru angotin ay wona me to gono gemi ndam gotun kallenga hina ndam nan takaro kiri بسم الله إنك الله عليه وسلم ما أتوين تموت جكوي وي كني أتاك جكوي مي أي كني مني الحرص على إيمان الأمة همي بيجا وادي نيوماتو كي سوكو مدنا يتون ديمي كم بمينا دي مغسرين ما الله جوام ما أنكتنا تي حريص عليكم na tigatay alla farim pammintengu aga sukama awa munda be sunni islami lakin bil mu'minin raufur rahim adan ke ham sabura ayan gabinyel qur'ana di andu laghiyan nisa an koy nandu halaki an koy nandu tam an koy nandu kari andu laghiyan nisa be sunta ni islamiya be sunta to ni qaranta walla de basa kenna ken taga jukunyi me ay do serebe go kundu Allah ta dangani wa anzir ashiratakal aqrabin am pabankan himmenu gan tinta kun qaduran krikata Allah anni duran gongo ara da bari o kebra kenya mariyen hokka pa ahaminyi kare di Allah gara duran kare nanti ana himbenu kari atin dallemu kibra ana ko hokka ho Allah farem paminga ikarungon kana krinden himbe ma tubi akarungon di kibra ken ka hammi be wari ken men takutu awon Allah yimiya ken panna kana ga hamaka e be su gongo himbe wala gara ken atu ken paminya atla garna ndi gare awa keda ampa wan karun ka tinton ka hana gongo gare ke bilanga ken hotana ka hogolle ngade o ke sabura a haba tune be ga mino ken kallem pa minyari mo siri dina hawa tune kutunga man sabura kenda duran dema na duran kanu na duran tintondi na duran pasa ken koy Abu Talib radiyallahu Abu Talib karrama Allah wajhahu ali kem babani Abu Talib adu Allah faram pawa wahabi kem paminya di mosre yazawra Allah ko aya yang kadi إنك أنجم ولا من يا أنت يمي كندنا أنغرا كم كنود ولكن الله تعالى أيان يمي كندنا أغرا كم كندين كنود الله تعالى أيان تواننا كندين لغا يمو مدي أندل وات هم بيو كندين لغا أوات
قالوا okay aya nyanga sabun niki alli alla farenda andunge aham min temoti besu ga hamke hami be ga wadi ken ko tenni de alla tambu temura holamin aga lam ken dasre bello abu talib kenta ay annalu alla da la kam himbello hinga ma nyorno alla ni kometu himbe o kande ligan abu talib wadi ba alla watu anta diwa alla watu kebrenga ambu temura hinna alla ma anke ngal liki himbe ya kinne krindi ne kinangi likenga na kande intaga sondo mendi kina alla ya ma ambu temura kini aya yang kasabunga kedi menu bego qur'ana di on alla faran konne ngali himel gollengem dengo na alla faran daron ta on buyu maton maga i gollengem dengo na rosuru nyon kolani ti alla faran do taga kutin sumba na mo suri ina ku aya di memutu na ku kharasunda ti alla ti farenda ti sagontada tanta gemin alla farem ti kandanda na ti alla ti anta sire kandana himbi ga dal wanda alla ne kandande nyan subhanallah ku aya men ga min qur'ana ni alla o kinni alla fa na butte mura ni alla farem konne ko kumutun na kinya sigi solle dallun mudillun asam deni akum samdini asam deni akum samdini digamin ko na mutemura awati kallen hadar abu talib ya atim batune ngam nana digambane ko ke digambane nkyo hujjan dinanda tiken digambane ya kelema bane pe e atim mare ati akhi wolle me nge watu andi to muntenyi ngade nga konni nge karahalle inan ku ngaratim palle ngoken konni inti kalle ngara krisen kita ajote nan sagedi halle ken talinda ken sabuda anda ngram nta munda ayon kolan nan jimi tike aga yawun nan tike anna gamunde aga menun do ni tike ken sabuda njo kalla o krisun killen kamma ken palle nyaage wanga mogobe aga landa nan sako kenya mogobe ngatu orna hatemi nyan sako kenya nanda ga himbe ga wono ngi maga hora wonde kinga ko to kinga bo kini ngo kede barnde atingira tuna di muhammadu dina ayam pasu nyendi nan suka homendenga jaragim palle kainden kanem palle an kunyi be dange kara halle maholamin anyi si sankara watike nga kinna nga himbe galanda nga koni na bangandi angara ko mogobe nanti akarante akanu aga hawa karanten kanu kini warati angunda kinga ngunya unteke awaga yongolanji minini ken sabura ngwa munda nan karan krisun karakili gille qasen kam digal lagare be abu talib gara kun ko ni ken ko diga mu ya akarake mo goni aliyu ari allah farenga ada allah fare atam pawatu ni samunte akarade Allah faran ta diga suturi kebrenga akara na to amato mundi kiani diga sahantenga nanti akara halle ila ngarindi aslama unantalan kara ango ke diga men ko honi ga sababan koni akara na to amato mundi mangana ko diga moy islamahu dina yuruban dengeni hinne dina yiri
ali be ganare menga ati am bawatu ni kara samke ni Allah faranti mani ati diga sutu ni hobo ada marni islam do kahiri haqqi ni go woy suka man denda ya sawala fiqh rubu motini o serebe sarana comme ke mo aganda karana islam he burundana gantay ke fali wari tanan diga bu burundana ga way akini dungonuma angen na magati nge hawani ngen islami ngana dagan kan surunga na amulugu balaga na dari na islami ngalla alli minu an yaqinu am bono anda ge mana kenya aro yiminu ga bire do na kini kuma kunya kaleno ken sere ga ntono wati ke bi anna suturi an kanan taballa sutur ni nan janne ga mun aran tam koy anda kenya nga kutunga wono anna kini kunye كم بقولي الله ورسول الله أرجعنا يوكوني ديجان كورة أدي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أدي بطني kallen kiyanga akoti la ilaha illallah kilima bani ngan defense mutunu tay alla bangi uhajju laka biha inda Allah mahallu shahid wa man himbi uhajj tabi an ngadi komenta hosor no komela lagara kini anda kara kahiriya de me aganda ke kilema ko sisa bane anya islamina ata dangane akko tabani la ilaha illallah mpatu ni akko tabani annan kara sisa iganda diga mesu jonko yanga mosikinga hujanko ni amo kisin ko bure suga wan an kaneno mosikanda an pujangi maga ngakoni kin Allah faranya Allah ya la ati inda Allah ara kun kon ngodi aram kannindi amiq uhaj amat ashfa ati uhaj al muhajjat ar ash-shafa'a arab kan kon mo gondi al muhajja aqotende kebira ho ko mo magalla garare alla kome be aganda hikene dunari la garanda hiki bosina alla ganda khairi kome be ra dunari nanya islami nanya mu'mina mananya waliya mananya anbi mananya qifari la garanda bosina ogo me kane mo be alla kanne ni la gara kana o me kane ke mo yari nahani akramakum inda Allah atqakum kebrenga serena buyi yon kolandi tilla gara on taw sorno meda kem bu ganyo kolandi mata ngana karakahiri kem ko ne serena taw sorno anda an taw sorno serena kem ko ne halle ya ngolle sere akra islami na utu billi mu'mina nun iwo sornanda anyi me gane mu'mina gai an wo sorno sere da kum me na hambala wala gara arno kisini himbe na kara kahiri ken ko to waran ko ken sunyeme ibrahim kina kona qur'ani Allah faru ho surno sire dangane sire bi ga kara na to awaka manen sunno men la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah faru surno da
ya sauna ko ndon ga Abu Talib agara Allah farin pasande be nya na de man be nya na binne mo be ira wutu baka yimbe no ko burendi na wara yimbe lambe ngodi ora qara ya ndi nandi yimbe dun kono ina yimbe nyer doro o ma asima nanti kitemba ne wa kama mi tamba ne wari ai ina dia kudai ko banganda sedem sitna wara jinda go mo be de ina yimbe de kunne ai bangisu Allah suro keda Allah faren ndi manden sabuda na wara yimbe no kube a tempene al kabangote ni akuten so sella nga kendo yimbe kute be swatu himbi go kundo mena yo nga kenni mentan newde basana atawinda nyanwenga yonkola lulangar ni na yonkola ni ngala kulli hal sunu gondi korundom banane selengu menyi yo kebe kallenga kemba tambane ho ngadi ko ni kinga wadi arno sukusidi nga Allah faren kamenda wasurala de ka wasurala waslam be gani wunya an wasal na musumu Allah na magabane Allah faren dar husuru kenda awasuru ni kamenda بسم الله وقالوا عديك الله فارن سرندي إن نتبع الهدى إتي محمد أكو غندا كندي مبتو معك كابانكينغا خم أنت أنك اللي كان كندي بقولنا نكينغا وندارو أنك اللي كدي متخطف إيورنا أصول جبتي من أرضنا بكم مكة ونيني دي أبو كيني دي أمو مكة أنك اللي كيمي كندي تمو anke mbaani ananda ke mogoy o ko anda saganga o ko makayre kam mentar ni yere soran tayre kibaran to maga jinda yere o hinsu bakaran no kotana o doron ta on musrum ma hurum yeni o ndara an kalleni nambu jaman kallendi alagarni maniya do ta khatahum naradina i worni o su jabati bako yeni iro sura bane yani yere be ga no huruminga indaro ko meriga irega kini kew ngure ni o ganda bu jaman kalleni na bornu ko koso nan di Allah ni bane ke birenga makampi mo nyimene bismillah awalam numakkin allati yukunna ke yakonni yalli o kwa mahrum ke mahabundi ikunda ngani ke ngani duntenga gondi ngiranga o kwa makenya ikunda simma ikumbo de batinya kenya angana maka togon kon doron anime nok tangantenyi anga tambu maka doron ken quraish nyen ken makan ken bani ango duna no ko anime antanga yemo surum maka hontan kitan anyime ada ankitraho o ko makenye gunda bismillah tujibu thamaratu kulli shay'in o ko ana honsu ko mandin na soben futunu kata makai nakenya warjage baka okuni honsu na hapore o ko ana futun nalli honsu aho siri awere kelli na gamo kimbu ko ay nalli kebirenga makanta bori bati maga anti ko maga o ko ana kenya makada gilli makata gana nabila ibrahim arake duwunya Allah tiranya da o kebirenga an qaba Allah bi gara kenya agana kenya tubani an qaba Allah bi gara kenya kem pare an to gido kenya halle ngira bamburenya warine Allah wa mun na ban siren ko yake mo aya gabi wali abdu rabb hadha albayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دائما أو مكة كوينية الله كندا بيجا وكما
ken kama ina ken tubani a hare ina tu hare ba de bukutun ta kundu de du kutun kenne me ya ki kotanga an wi hore nga yille kariyaran kundu anya komenga an wi bandanga honso amma yille kariyaran kundu haranyi me tandu hoy ba de busu kundu yi mamma kabani au chama ya kundu ya sabra au toko isimman di makka nemanga kini neman kama annak toki dabate kani ana ho kahanga makkanu ye amma kan neman kutu bismillah walakin aktharuhum makkan kum fogabinga iman intakitu anga bonda ogo tunga ngara kem balagi billi debe dungonu ya kun gadagaran kara ibramonga ati itaw dingira kasumbai hari serema tawu ihalaki halle maganta honne kebirenga wa kunna ogo alla tunganya ogo tigi alwarithina kintalumunga ingali tikenga de angana bu tumbungi ngabe dibe kasin gabe tawura kasin gabe ata ho gabe gan gebe ya ira biram mo nya dagaran kara oririga iwonum bay hada sirema tagarina honu wuccinni kamen ngandal an awa an kata annara di ana bunan diga kiye nganda gariga anna taga ana bunan diga makkan ko watu wotrene ngura diben tagantinga ho luananta bakananta watu kibra awgili halaken sabunga batrul maisha sirema kenya hina alla garaken go har islamin nganda kenya alla wanta kan gorodi batrul maisha ambira mo nanda garangaradi alla qose qore be go alla kena yuwi adamare min alla da hakrin kinanga himbe go wan surono angatu himbe go kontonandi angatu nisul maisha at-tadbir anga makata kem bakar gollini himbe go an sorno nan kinge munandui anna yiga na kutenjo go so wambo na yiga na kutenjo go gira gate na yiga na kutenjo go nyamare wucine kem ko na dardala wucine batul maisha min asbab al-hilak agimunanduya wala na kontondanduri bismillah وما كنا الله جو تنغميا وما كان ربك يا رسول الله يانك مميا دي سهلا كنداني حتى يبعث رسولا ما الله غند حارقي جبن فقورني كم باري وقرنا دبدون كما اي ايانما وما كنا ogu tungamanya molikil qura debon balakindani maganda wa halwa debin dunkonu ngandanya walimuna tunundani ti haren kutainga kin alla ladanga ima debe halaki minda haren harel ni mina debun mpokore tawran de bokore arim nunyi inti halakin ga minda bara haren kallenga yakke ko makam konda kin alla ladanga وما أوتيتم الذي وما هو كن أنكما من شيء جل هنسيا ما متاع ما الحياة غنتا كن غارين تا اندامني وكن دبنغني وزينتها كن غارين تا سرا مغني هو الله غراكني كومين انتو دونا غنادي كم غني هوتونا ني سرا مغا دغمه Allah gana duna ko anan magan kuto be konni hakaran dengatu kello go mo siri kenta dumin har wonni daga me an gana lo malla la kendi min holla la kendi adaga me la kekin no kunne wono ken banatu katab la gati kinga anta tuini anda dagi kinga bane anime in uy wona hay ogo hollingen pakentu wakati bi alla kendi anga to allo ko sirre Allah ya raduna misalina kini azina sura maga lenkyanga ndiga lihindiranga
lihini mo be sanganga wari anda lihi andi ga sagandi te hube sanganga wari anda te hube khobo andi ya qajandiranga kangendo gore mo be sanganga wari anda mo anyeten qajake mo gori lenki wa gadan kundu angu ya guna rondi man zawra asangan kenu tinda ngatum asura magani mucinaide mucinne asikandi alla gandai duna konni awdi ti fuge wucinne lemme ngane baka wuyirne makiye ngana tawonna puson bo mana ni kana aw bana konni qa'u akin konni mana qa'u nganda kini ki wakati kuna ngana bu kampalle ga hon susreni so ya kampa honsu mulle banke nganda re ga kune banke nganda re ga ina kamo an mutuni ke no kuma Allah duna mamudo ti kwai hakran den su ya ga ku idu mambalago idalla mbalago Allah digra ho kini komi dunadi lagra taqigan zadi atari gatan komi dagame mucinne ari gatan ko suram maga wat mucinne be asananga wadi yani kuni iya nyimi ange manyimi mahar na kemba ne ay gon dangi nyimo nyimi nadi ya sawni Allah kumu ikun koni lagran binga ta ho hodi duna bane intarna di agum Allah gajiya an kunta hakrene serebe gara duna koni bane ya sugani lagran binga ta hakrene dai kuma nda da Allah farin diga mundi ad-dunya daru man la dara la wa mal man la mal la wala hajmu man la aqla la duna nabure akoy nabure kan tamma an ma lagara mun dadi duna ka akoy ka kan tamma an ma lagara mun dadi seran ka humandi ni duna ba ne da lagara pinta di sedebi hakare kan tay Allah gada ko di duna ngamma lagara bi lagara mun ni duna di de lagara sogoteni dunayi duna sogoteni dunayi iwodo duna bane ampinu lagara pintadi iwodo kini kempalle lagara pinya na timaniya adamare me be go duna pinya na ke adamare bani ya lagara pinya na iba begun na begun ya ampin su gumu duna bani ba lagara ka amuni ira koy ibra lagara mundi kenti gandeni ngada mundu tanna burenga an tuwagunga an pankanga an giyanga ne gamundi kenti gandeni kendi alle menda na burenda an pankanda an giya aran tuwagu isuna tige dambate Bismillah wama atihim bene kengandra alla magandini kenyam pasangunta ayan to onta de afla kin anda hakrene himbe gandara alla maga agana ken sugandi himbe gani daga men bane mamma ngani tembane alla bi gandari kama ken sugandi de hakran ken takenya agaman ngeti yem membe ogo tongangara nyina awanyina nga kengani nyina srenga kenyemme aw kinyi na gemalle maun arjanna ke kamani agolli dunadi arjanna da asaga inante alla wakinni yawa alla wakinni yawa yalli kero yemme nambana oda kamane ndaga munni daga ngarinta unda menga kende pengani ama golli la kharada ari hiusna dunada alla na kina yimesa aga karabane dunanyime ثم هو كم بالله دونا كمانك سيجن قدنا أنا حداري يبينا يلي كمبانا أنت بانا بي يمين كمي الله قتي أنا كينيا ممكن كينا الله غرا أنا كيتونو نعم كسي نيجي الله غرا كبر عنده قطع نقول لنا كم مقدي أكتو هم بكينا أوا كينا غادي
agati wan tangana himbe la gara wan tangana tina akhiran tamu nga amma kenya amma ndu tanga ke aywa duna koni alla gara himbe tagando rendi tiwa kinanga dunari kutaindo kahira gundo fasuga guntar nando kenna ثم هو يوم القيامة من المحضرين لكرا هلي كي كماني لا غرا كوتا اتانتا سوغني يمبيم بالي دي اكو تيمو ينان غويو غني كي غادو الله نغا الله غرا ديغامن كو انا مثال كينا اني منان دو كنجي anga nanyango bansreni anna Allah tigan anna garan siti anga nango bamburendi ke bidenga sagere ampay tubu miranga Bismillah ya Rasulullah anna kota simma Allah go tago nungangunu Allah nati dangani ngetingi Allah kapallemunna minna ngapallemumbe nu agani ahanka burungonni nanti iwonunga khari koinga قال الذين adikinga ne yemunnati alqawlu yanga qatan sehenga wajibikum kamma yani kananga qoru binu gani samun tondi aro samun dindanundi minu ya sabu na surum bugudu Allah na ya sabu ni wara Allah tanabatu yenga nati ya kama haula alladhina inati kwani yemmunga adu kwani yemmunga awaina igara ogo fusrinni أغويناهم naam kina khibarenga ogure fusrinni kama qoy mogombe annaka hamni o khanaga fisqi nati Allah ogara himbelu fisqi ya hayki ore fisqi ni na sabuna o khana fisqi تبرأ aywa o kannen qurade إليك katanga Allah kibirga illi ken to guide يعبدون imay batini iyana o kuide ay konni o konni di wara killi buren kamma I wara kamma na sabuna ko khana ma kamma ko siren kamma aywa o kannen qurade indo bata onti bata o bariya وقيل Ibrahim inati malikan ni ngama wudu angen angun nankrini aga kapallemu ngasa boru nubi aga tukunni kapallemu kapa alle khari khrini kullu فدعوهم I haygari khiri فلم يستجيبوا iman yimindi لهم idangani de imini ورأوا العذاب kebirenga borindi batanu isuna yangan kata nyagarangari لو أنهم aganni borinungani law annahum kanu adi borinum aw idi kanan gonga nyana يهتدون ibi batanu kandana dunadi yani lamara aw li adaba fil akhirah imay yangan kata ngalila sikun makkan suranku aw arab kanin konni kon mogobedi aho sire aho timmante angande sehne hakrante nda abo kannentu anwo sehne mogobe akon ke moye bire wonga anwo hon tokono woni gën al iktifa bala fudu kunu na ken sukoni hakran tonda ken mureni an ken pakere makoro wal ma anwo sehne do himelu batte antitu angane sehndo himinu batte inde mogobe angi sahalle ma gonya na kem mogoya kama ya tawara makan sura nu I tafsir ndem qotin mogosri aw kone sehndo himinu batte I waram kannintu mogosri bide ngwa wata nu yumu kone on ngane to kon bo bide ngunu ngam ndagane konni na yumu kona tanum to kon bide ngunu yumu konni na ndagane ko awa bide ngunu bane ko na hilon to kon balagan di kesuri to yani ورك يوزع هؤلاء الذين أغوينا بكون موت نونو
bira kebe halangon wotin Allah ko ani kanan ko ngai goro fisirin di kanan gon ko tin am ori fisirin di komi o hana ga fisira o mobe ke kana ko mo tane ken ni diga men dangi kanan kondo halan kon na diga mbana ke ni kanan ko nyana diga men ke skoni bismillah اليوم ati ya rasulullah ngenna kotan simma يناديهم alla go kafirin ngangunu alla wotini dangani maninnini agara awaqifarun jab ajabatul mursalin agara awaqifarun jabati maniya igada akhiriyat mani فعميت الانباء كين نيا كبار سو يغرا حنقو عليهم awaqifarun كبار سو يغرا hinkiniya iga wana jabu be kini jabu siren so yagara hinkini ya jabu be gonna hene nda ulana kyanga anda mani kada a ken ko tanga jabu sugo sere kisindini a so yagara hinkini ya iwa to ga mo be adike ko tanga kafiruna la yatasaluna in tametrnini de ke wati iso kurmu ba jabu be kini iswato o bara o ti garanto o ti ko tendana oti giyan katana oti sugana o subara iwatu amma kahribe taba kinga tubi baka illa kabinni ala tongondi ti harun do alla bayna unga ara golle siren golle ati awsini an yakuna ken kamananya gilli kuma kisindonga asake li tahqiq adi ayo konan ko kota be makka tuba na magga ko kota ngara koy nanti serem maga be sunta kundu de diga me ko non himbe ndal lengi ko ngorni tubi kibrenga ko kapakasi yamunga himbe nu gana to ko mo burendi kibrenga diga me mo to koy hakende kun kam daiman ke kite wono angana kahiriya ke ko nanda himbe gala gari tubi ni o waken kite ni kay bismillah ربك makan ko diga mun goni khare Walid ibn Mughira annabi ni mago qur'an bi mati onda nya tumuni mesa gindai hi qore ngani kebrenga aro Allah faran taqwa himbe ganin ke ga maro ay woni kenga an kenga na ko ni isrunda Allah ke ma tun ko ni aya ni godi ha لولا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كقرآن أجري الله تونغن داي من ساودا مكر الطائفة سربي غني سر قرآن ما كن كين ممكن هذا مرة ما أقول لا دني هي قرآن ممكن نكرسيني وون كرسي ما هنكما هو وهم بيه ما كتير كرسي باتي ناني كم مني يمكن دافع ange digami hakar labe gani arus gabe tarondi Allah la digami ke sagandi Allah wi sagon ko ni ga ona ke haqiqan goda wa rabbuka ati ya rasulullah yan kamanga aw yemme yakhluquma anti يخلقهما aw ho tagana يشاء agara kin taga yanqam يختار ما an kamangana ho sugandini يشاء أغراكين قصوان ينقل ما كان لهم الخيار سوان ينتت أو هلك باندان دي ننديك سوون كي أن ينكون دوا أي سبحان الله سنة ومعلا دغني الله كلم دا بكه ماندين إيغو كم بلك سوون الله دا تغندين دي أروكوين دي أغندا أقل نهم بيتغا أو كن تغا atago hongu aganda himbe sugaliti himbe aw kinyana kinga o kin biden kin digantuguna ni allo gonteni ari taga honu be taga ari taga agar himbe sugandi ni ya albi mi ara kenya kinga allu ngara ina mawlamini taga ara sugandi ina deman adinan deman danun kai ina kun dabarada madinan kondo muhajirun allu ngada ina maholla mini taga ara sugandi ka
ina sahabanu mutu baka jamandi na yumatu mutu baka jamandi ay men ken konni alla ni nge sahabanu sugandi taga hon sukama andabu ni mun do ke faru nge sahabanu de ga arasulun naqati sugra kundi abubakar umar usman ali wange sahaban su khairi nga sudi ari nge yumatun ga sugandi ni sugra baka yumatu kutundi nge yumatun ga kamun naqati sine hana ara kinya sugandi na kem paso akuten kai kebenga walamin alla rakin sugra baka tag honu sudi na yumatun sugra baka yumatun sudi igam pasu be su mo be sika gantadi akahanam pasu tag hon sui ke mo di sikantadi ibrahim ke hi harmar min ke hadar niya hin sudi amul lahiyan allu alla rakundo ara sugandi kunda allu alla rakundo ara sugandi kunda digan debe digan logonte lahiya sabu sugandi enda tagoda ma kana lahumul khiyara ayan qasabu kahirun nyande ka ayran kambengo qirini tagahoda angati minge sabo ay sugandi na Allah da hari sen yugo no qudsi min Allah faringati allati kimmi hari sen yugo no okay amana Allah farante allati ya abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu fa in sallamta lima uridu أعطيك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد خلاص الله فرند الله أتين كمي أنك نقول ولا مورون نجي الله قهوي ولا مورون نك أناتو كون تانيانا منجي الله عندك بلا مورون nganda kebe la muru anganda dunga tikenga nandu kine tikembire nga ango himbe la muru ngi alla wakinna ngangara ho wala muru ange ko me barandu kinni kenga nandu ngade atinge alla wan tampindini alla muru yekedi wa hon tarinya mangi alla ganda kebe la muru ba kumel la hiya annaki aya mana hadarni wallahi ana muslim ما كان لهم الخيار أنا كي ما أنا هذا نام بينوني أقول لك هي أنا مغسر أمرك من صواب بسم الله وربك يا رسول الله يا كمان أو هتوم إيشون نمو كم مغنيني أو هتوم إني كم بانغاني أكين يعني كمان إنها تومو بدي تونغاندا ما غاندا الله تيغاندي غادغاني دونادي تيغاندي غادالارا كيتي دونغراندي نا الله يا دغاني هونسو كاماندي تاغون موساغني كتالله ari hangamand gamin bonantla atla na mogo toy o him fam mogo Allah anti gani gollendi de o ma fa al jalil huwa al jamil dunadi ati gandini la gara ati gandini jiragindanan tay yas'al wala yus'al aya kitinan dun garne de aga na himbe kiti la mu'aqqiba li hukmihi wala radda li qada'ihi aw ke moni كبرنا هين ساقني كتا مني إليه ترجعون خلاص هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كنت أقول كله تغندي سغندي أنا الله يا مو سغنتا كوميدا سغنا الله يا kibrenga kiga na sabati am pakare na ngala ke famu o kibrenga anna khairi mundu alla maka ngana wana himbe nya anna khairi mundu maka aw sirenga ni kebe ya ana jonko ikenga o kina sabuni
wa khairi mundu yo ngati kan istikhara ara mo kan istikhara ngawri ni khairi mundu kebirenga ago kundo hinna alla ya ma anken qawhi gonu lamurunu mo be go alla ma anta kentu kebirenga katam daga joppa anna khairi mundu alla ma an khairi go himbedi wa anan jon koy kenga jabir wa kun min abdullah ati alla farinya awoku qaramu ni khairi mundu yenga o hin suko mantendi anyo o karamu dina ko kuma go karamu ni mo be qur'ana suranga indi kema ko ni sere ko daiman anna mo no hoyuga kibe an kan tan khairitu kibe da khairi mun walla ma kiya sabuni ma wa qaban janna on anyo karamu ni na mo ma koy mo be go karamu ni qur'ana suranga atani tunoda aga yugonda hammiti hiya annara kanu hilli salli intaro farda ngade kebe angutu nin kama ngio khairi munduno maga tantu agunga nga munduna maga nan kata ke hinyana tankin katainga nganya ga nan pasongon dago korenga anke nyara ode ngiranta anyana tude ngentatu anyana himuguntentu alla anga ya tungeda ngehi annan pike to onkone ndanke yawu ndanke trende ndanke golle himbe nda annako ni anga nda tungeda ngehi alla nkairinga di ndunadi mbira mo wondi mpi lagarundi mpirinde lenki din kumbani kebirenga anna la kutinda alla anna niundinda anga nda ya to ganda ngehi anna sagi hige to gondi bonenya ninda nduna dimbira mo wondi lenki din kumbani di kebirenga ayilla bakinga ani nyime yilla bakay nkhairi ngo no kube kebirenga anni ndo ken jonko yime anni ndu ni tikinga ka an arganu hilli salli tango ke duwa nyana angara kon kanno kaneri angara ndara ko kanni me ma tangan jako yana de kem palle am posri mun ndi am hobren gonni la angaro kanne be akon kin aywa adi kebringa angana ke dabari anas sitiqari Allah wala sallam ati anas angana hamitihi we an wo khairi munduna an kamamma tanyiru kebiren an ngandanya tayeru alla ganda himbe sabatindi an sonno mendi na kemmini ndandi kebiren anda kengolli khairi mo kinyedi anya inya gana minandi nan sabata ma anya atto kenya gana sabatan sonno mendi na qawa nan minam ma aton atan khairi mo kinyedi ay wasrebe ngama ke duwautu ayanu ku hilli bega ko akanu genni anna kun ko hana qara arkanu ku hilli di an anda kun ayanu qatu kebirenga an quli ahl kafiruna qarna arkabani di al-fatiha halle hillandi al-fatiha halle an qul wallahu qara duwa ko an anda kentu an mutun alla khairin nyinda alla sugandi ninda ke hiwi ma alla ke hiwi ma akhiri ngamunda anna kenyinda nga anna sugandi dinda kana ngkheri gantadi ngkheri gawadi ad bes kondo ke koni allahumma khirli wakhtar li alla khairi nyinda anna sugandi dinda arkanu hilli salli halle to qul ya ayyuha al-fatiha halle ad qul wallahu al-fatiha halle aisha wa hilana baki hawa ma radhiyallahu anhu aw kemo ke koni وانا هي هنا جابر وانا كان ابن عبد الله وجابر الله فاري صلى الله عليه وسلم ادران قنان من مسلم agar himbe ko so Allah faram bate agar kenya go tayi otu ni ke beso mi anas
ken Allah fare ken adran kananye ama Allah kine ara sino tamiya Allah fare ma ay medi sino ku tamina wondi Allah fare ma warno ko sikantan wurondo kiye terendendo alta ayay besindemo Allah fare mure suya ako hangrindi asagondi akrege sagondi ayyan kandi wuroni na muyawde aya besindenga sunnatan ara anas duran krekreti hu higabe ya anas fati jamanda on to kanya na ko mara ko anas bahnida ati anya tanyeru ara mo ndiwa keno gati nanti Allah sallallahu alaihi wasallam tara suko na mara suko mara suko ko mo nyani horban galle muno saluman kalle ngono hadunu ma kalle ngono Allah fare ngarti himbe kusikani horban kalle ngono saluman kalle ni himbe ga ngwana hen ko ni kenda hadunu ma kalle ni himbe ko to qaba ne maga Allah ti ko me ma kemo to o biya kin Allah fare nga aso kusikiyano woni kiyande ni maniya aga na sunyi mo gondi kinyana gara su kiyandi ara sunyi mo gondi horban kalle ama digati bani kendi salman kalle hari uroke hari kinjiga ke kome be gara ragan kaba asenu Allah da Allah farenna an fili tikena adu ma kalle ngoni kenna kalle ni ama ko antarna ko ara tanyerum fi ara kengo anasiyada Abu Bakar qati Aisha to qati Abu Bakar ti an ganta kutu anna qulu ya ayyuha qara al-fatiha halle anna qulu wallahu qara al-fatiha halle anna anta allahumma ighfir li waqtar li ana siti atanna nya tanyeru himbe ga nan minandi an yayin da toke anna kenda bari amma na istikhara nyati konkonga mana nyati aywa e qur'an ngapenga mana nyati korosunga kim mari baka Allah fare sallallahu alaihi wasallam kenda Allah fare ngulundi anta diga mendi kinya sabuni tuwanun ti kunni makruhunye بسم الله قل قل يا رسول الله إن دعني أرأيتم قارن كبار إن جعل الله الليل المرمي الله سبحانه وتعالى قال هو ورانكاني ما الله فرينا هو ورانكاني ليجي تيمني آخر خوارين على موسر أن تقطع سلسلة أنك نبري إذا الله كم هو دبر هنا ميغانداجا هو مثلا أنا كتاب السوق مثلا أنا أجبارم باي أوتني بنعم من لكن بعد الاستخارة عند خير من الله ما كم بالله عند أتخير عارفين إنجواجا Allah sallam ayana wakaliyen koda ayana Allah kuyoya kibire nga kunye ke ngure heta masa wallahi ay na Allah doron ta un saga yani na sagon sagai ayanti khari oni nyaga ambe ko mana nyaga mobi an khari ngo kendi ibda kyani ko mugan ka woni mi kyani ku fa ne mi dina nandu qosare kunwa بسم الله إن جعل الله الليل أمتني دا يا رسول الله قل الله غندا ورونيان أنكو هذا ما مكمندين نانيا دوماوي إلى يوم القيامة ناوتي كتسين كوتانا كان كمان باني كينغني الله تناي كينغا ورنان كما تيرويا تسكنون أغاو أيوا
أو ملين الله فيه بضياء من يأتيكم بضياء في أفلا تبصرون أنا قال إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غيره الليل يوم النهار يوم الليل أول بيفهم يأتيكم قل يا رسول الله إن دينني أرأيتم قرن كباري إن جعل الله عليكم الليل ألا غندور نيما كما نانيا دوما وي ناوتي كتسين كوتنا كوني كماني كينغن ألا تني كينغ ورناوي قرينا أفلا تسمعون بريلكم قريدي نقول لكم قريدي كن أنكم ترون القرآن رنا فاموا أنا هلك بينغرا أنا كورن نقصو أو جلي ألا نيمانا أنا وروني أغدا أقول لا aganda sunya ke nguroi kona qoren kinagai aga gulini mobe kamne ni gawangu maga ba ko ni yele arawa la bismillah rasulullah yang nan didangani arim kibari Allah taala gandan nyamundi aga kamau kiyenga nanya duma hoy na ude masigen kota koni kamane ya kengan Allah tanai agornan kunga bilailin ti uronga ago milin nan tumme kendi kin an kunya genta aga go himbe kam aga ya genta bunu monga nan tasrihe parce que kiyengen golli wakati asuka nanya ken kayra khureen bayan takuti ni kiyen modro anya way ko rawon di uronga ta Allah ya la كبرنا ومن رحمته أن أجيكو قل الله لمنما جعل لكم الليل أرورون ينكن دغني لتسكنوا قداغا سباتنا الله في ورني والنهار أركين ياغا دغني ولتبتغوا وصابر أغنى مورندي كيني قل الله تعالى فتمون دعونا أركنا إجازة ورني منيني لاهيا كيين قد نيمانيني أنن قولي الله نكينيا لعلكم أوسينكم تشكرون أنا سون من كوفا تدا كين كوفا نيني أنا هنا دي ما سو كين دي كونيم بلا ما بسدا كين بني غبو الله تكونيا ورونغا جاكا أنا أنتم من بودي كين غولي ورون غولي كم مكو كين ساو ورون ساو كم مكو أفلا تسمعون أفلا تبصرون وروني بيتندي هرمري من ترو ألونا دي بيتندي مانكان ينتظر دعير سرين ترو بيرك بيا كرا ورونكو أنت أسوق الناس كينغا على كي أيام قر أفلا تسمعون بس ورون ينام هو بمكم واسك كان ينتظر دعنا ترى ما وروني وكين سابودا أغرى واجو نيم كونيين يل أن ترون تاديوا كيم كدي يارين هو غالي موسري bile kebe agara kien ko kenga mabuno kien ni anya ganta ya nya ngo saka himbe kama kien da Allah ba na on ko inanga na la ni ko yanga na qoren ko yanga harsa yani qur'ana baligh wa baligh angana bala on qara on qur'an lu yen tum dade بسم الله يوم يا رسول الله أن قوتا سما يناديهم الله قوو إكمنو فيقول الله نتي أين شركائي نكبل منا نكبل من بينو أنكم غني أغنى هنكبرون كوني ننتي ونو إنا منا ونزعنا
adige ko danga o kuna bosi ni gilli jama su ko mandenga i shedanga ona jaman su shedan bugadi kenni ko i anami me فقلنا i diga mun shedan ni kenyi ba himbe nda ko kenjo ndi hobre ik manuga karaka made kun diga nguran to ko konni kunyan to ko konni ko sire be kana jobe kenjo ndi kem posri an to ko tadi bismillah فقلنا كيف قلنا في دغني هاتو ان كنا اللي باغد اللي كلنا الا كبين دل كل بيغون قريتين كي وقت كاهر الناس ان الحق ندي كما نغا انتم لله ان الله يا دغني ارهو دكفدي ان رهو قري كما ني همبي غت الله يا تمهي سبحانه وضل عنهم ما kembire nga ho so mangaran ka onu ka hinga iganya garan kutunu duna di ngani ho konni kinare menga kina kapalle manga aswotuniya inna qaruna anna to qaruna kana ki sura ba ni qur'an de ayaw ki ya ga konni ki masalan ta qur'an maqsu kin qubana halle qasas aw kin ara jobati Musa kibaren sura ki awa kin gamen ko naram osri bismillah inna qaruna adi qaruna ide qaruna nya min qawmi Musa sirun wayani Musa ahawatu dere minni ahawatu ne beto ngati yashur aram Musa hawa Imran annaka hamni yuhabi ihawatu wani khahis wulawa bin yaqub bin isaq bin nasr salam kinni kimbang mambang ngahana imanu qaw kasmi qari qarun atumondi ti ati Musa kini Allah gar himbi nyaada sare mbangi asugandi en kadi tanyere serebe ga sugandi den diga Allah gemban lima wana Allah diga memugo atta kan kin tanyere serebe adiga ni hore de akem palle ara Musa hasidaw basa Musa Allah da kinya harega ara Haruna kana hasidaw parce que Haruna yani almaninga Musa ni Haruna ya dangini insali bokki hasidaw kana hajumron Allah gari idu qorondini annu besuya anda bugu iduya awogili adundra umma irame suga nyama Musa gati irame taqaba dangini alkaban qotendi wal maqrun wonna gane ada sibire ka hasuka wonde Allah tagamo sirekine na kallinge kine akri to ni almunawwir tin noronte donc tagamo on suro sare ran suro Allah yimira sugandi tanyere serebe go konni Musa yahudi anundi atake gundi ngala kullu hal wa hali hasida wanda haji bondi Allah jiti kana kana khabaran goni ken goni ni wala khabar kana kinyi Musa serenyenyi banga tun ke kadi bitashmim wal ishara nanti siragu Allah maga siragu ni dinanga aka abu sareni hasi wa qabla yaw mais fabaga ken wurin ke da Abu Musa siragu ni ke bidanga dinan khati Allah hanimo kenyi dina sumpun katinga aya gabe ko yakonni ke kano kenya bangani dinan khati Allah hamina kenyi dina sumpun katinga
bismillah fabaga qala gari fisrini عليهم awa Musa kamma فآتيناهم ati alla qada fawaqarunakum من gilli nabure sawndonga adun kambe إن مفاتحه abba hille mumbane لتنوء akotono بالعصبة jaman dangani أولي jama القوة be gani sembentenga alla nabure kine de allati abba hille membane nabure sawran ba hille membane aw jamal likindi kindi awon nabure ngaboyin tunu ke abate nan ka hukka suyde abara Allah harenga de kalimullah abara dinan pindi Allah ra sugandi dunan pindi Allah ra sugandi taga mo gonde Allah ra sugandi hawanka bugu qotende Allah ra sugandi nka nan ka hukka skam denga fa baga alaihim alamare mi kiya sawani ti anjuku nganda kontani no kobe tan dambilla dan segendini anna burin dan to akun tan kiyandini ibida hi soben mani ada marin anjuku ko anda kontandi anjuku anti mandi ngajuku nganda kontandi kun tan kiyandini harbane en sabara jukude kasagumu motini abba hille me tahana mele binni aga gabonan koto aranya solenga yite aga gabonan koto ira herenya na nya na hatenga nan tlakari na tuguna nondi bahille me ngokomi ke mogomme dorongoda mogomme nga kesu ko mande bahili memba ne like an na ya likinga aw tamman me bagalle nya likine parce que bagalle lo likemure dina o liku to nusiya tamman me bagalle nya likine bahili memba ne ya Allah arken kanya da nabure alla gane naburen killi ti kanzu qur'ana di ken wurini amma alla hakem bugadi ni sharia ngana ti kanzu dron alla hakem bugadi amma arabun qarni di araw konni nabure samten suda mais sharia qarni ni alla hakem nganda baka nabure bedi kinyo khil al kanz parce que jakam binga koni akinyana hinku joso bonondi بسم الله إذ أتبريني قال له قومه أسرون تادنغني لا تفرح كومينو غتوندي تي موسى يواد موسى مغبيغا ما كتا موسى كم فامو تي خارون لا تفرح إتي ما دغران قران يغلي أن الله تعالى أنت دغران قران يغلي أن قانون دي ابتغي دارا اتقارون أمو كام مندونو فيما هودي الله غرا كين كنانا جلي نابورينا كناني الله غرا كانا كلا كين كادا يا وي أبلي بكا الله غرا فينا أقولين تغارنو الله فيني غري بس موسى نكين كانا كينا اتقارون ما وصل قارون الله غرا هندي كنانا الله غرا مندادي فلا تنسى نصيبك اتقارون ما مونغو أنت قنا أنت قبي غدناني دي أنت قيدنادي كينيني أنو هيمبي ولا أندو كاني لاغرا أنت قيدنادي هو تكينيني أنا نكرا يمكن دي مسوندا جوغو كسان كي مسوندا جوغو وتندان مسوندا جوغو قبرو صغان مسوندي جوغو تكين أنت قنا kena anduna takenga angani hi anda bugenga tana kutenga anda kutenga langaram mundu de
tanna ke anna ke bane mu ke sawmu tanna ke bane asaw pa ya kuga makki ta ko tanga awa surungu kite walla ma ina ku de tan la gara mun tay an aso mi manan ko ni sumba bismillah ahsin ibrahim ita daga ni asiru an usrondi sirunda tsara denga kama ahsana allah bas alla suru ilayka an kadangani wala tabghi al fasada ita da mahabbunu ni dem mundu nyindi de tikutay ngade inna allah to allah taala an والمفسدين tabu ni nanu kanunde ida kya kada wa hasin kama ahsana allah ilayk yani suru komunda bas alla suru an kada أولا كني كافك للتعليل أحسن إحسان لك إحسان الله إليك أولا سروق سرنا قوي الله سرنا مغوي أي ليس كمثله شيء سرنا الله خلي من رب رحمهما كما ربياني صغيرا الله سر من بلهن بسنتوني يقهننا igara hinne be nyanga alla ganda ki awa igara hinne be nyanga alla ganda kim me nyana to kunuma awa sorno da so har yannan ti kuma magana Allah di ya hayin ti magana nya handa kun so Allah ma yo awena ya hi maga Allah hinni gatu ne ngade kin ka faru ki ka fa somba ni ta'lil suron di kata surunga Allah suranda de mafhum aywa qala ila walu tigay la garam mundu amundina kammo ila wasutun kada suron di kata ta honuma na waju Allah surani meda ma bunun dindi Allah dabunun dan munda qaruna ti dangani إنما أوتيته أنما إذن كنا برجيا تواقيا كما عنديا كين جندين إنما للحصر الله سرين كده أي الله ما سرين ده الله سرين يوم نخما كينكو جنا هو واتو نساوكين كما نقل لك كده الله كنا نمبر ده يا سبحان الله على علم indi ara kiringa ngirin kallen kita tuwaul wa kamma ken tuwaul nge mama Allah ta kasunta gende Allah masunta de manna gara ken goni parce que Musa do Haruna halle ayana tawreta tudina besuya ke jama qore ayana tudina besuya mata tawreta Musa wa sutu Haruna wa sutu nga keda al ke ko daga Musa ara tawrata tagandi sikoy na Yusha qad intu indi bane na Kalibu tu indi bane na kintu indi bane ka kenda herinya na ku kallem pu gabe tunan ga kallenga ari jamba aken sigi aken da jamban da bari na Allah ra ku jidi umra surunna ga tana tawrita sutu Musa wa sutu Haruna wa sutu Kalibu wa sutu Yusha wa sutu Yusha bunu Kalibu ni yokana ngakem won kala kinga jambe aken to on sigire ken to on gondi aw jaga walle nyilana aw kire nyilana na nyakaniga ana buringa wasabun pay ama wutuqiya ama buwa burunte kama ama agullenya har sangnati angen to on na kenkina ken to abugo manidi kitabe be ga kini Musa sisa ange yime jonda abu gen Allah makin hasa
bismillah kila kinni kin jabuma iga ti ta surun ni ba Allah surati Allah masubinda to a wona kinni Allah ta da ngani qarun yalla kin matu nan ja Allah ta'ala halaka man arjim min balaki min qablihi iki qaruna kani gilli jamandun gonga huwa kunyammu ashaddu quwwatan kunnan qatu simmiya dina iki qaruna yang gaban na bure ka humante dina iyade akenta kentu yani aw kentu nan du honu dangi dunadi ikira kum balaki iwi kane sembe di nagure iwi kane awan nagure ngamen ka humantenga qaruna watu bismillah wala yusalu mujrimuna allati inta kulli kuringa nun turnini bakay junubunga de iwi rondini mbende qaruna awan minuku la ngara ko da harin detirni iyo ko sey wutuni wara mbende o wanda ka ba qaruna kallinga Allah ti abahi limemba ne wo jamalli kindi ke Allah hayra ko ti qaruna watu honu wono kun kallina ngabi ke kallinga Allah ku yemo way Allah anti da qaruna kunna burenga abahi limemba ne wo jamalli kindi abahi limemba qaruna ga kawa Allah hayra ko ken qaruna ta gen qaruna yimi watu ara qara tawreta di sirun wonu wono awi kallintu ara kun kallin hanamo ike Allah da halaki kibra Allah ku ye hamawai wonta bismillah akhraja ama wagun dan diga mi mugi sewni ari ge doron o fisirnita o bonnota Allah hay akota yugo ma to koni ataqaruna bu isirun kamma isram magandi ke kotanga adi jama isetuntengo isuka hamandenya ndewon surama ti kange nyiraminga ado harire nyiraminga sinun kamma bagalun kamma hi wonu wono qarona na kunjopa anya sibitin kota ni bati kota ni na nya yagara kura kota nga yahudiya no maga ayana jopa sere bi ga boge da bate tan kabbe wudunu sere e suka hamante ida couleur banirondi na uniforme dabari arna yana jopa yam bosinte ida kenyo atta imbangi kamusiki wono lemina tugurane ya ambanu anu yambangi kamusiki wono osutugunanu imma ganyitunde igo sinu be kama igo bagalu be kama asuma ganyituntengo iramen posre ay mega o bagalle be kama a kenni hokulle no binenga qur'an nam bun hobinenga akri renni kanini anyan demuna aywa trahade dumbe ngara akorondi tankabe ugun sere asu moanye tuntengo asu ya menni bane kempara parende bismillah ke kodanga de qala alladhina yamunti bani israil kunga ngarinda ulla murun ken de pegani ya laita ti qur'ana ta lana mislama hum min yahudangani al ya igara ken kin qarumai dudan kanana su kota ken kota dudan kanana su qaru o kemen kin ko isa innahu di qaruna la lu hawin taqi kamanyani taqi bi qorengani فقال الذين يمنتي دغني اغرا تواون كني كوما ننتي قارن رانكي اي اسرائيل بس لا غران بيندادي inati dangane ti bonengan kun dangane de qaratu Allah baraje lagara ke am pasawonda yemme dangane kenga tongonni aga golle siraya amma qaruna ama tongondi antak bana golle siraya kemre annam tongonna golle siraya annam bre konto en kampandi lagaram pasanda ke de aya ga ma budo qaruna kallege
ولا يلقاها إذ هو قننتك جمال لمغنم ما كانت صبرا لا غرق لك صبرين نصبري نبتين دومدي نصبري نكتين تغل كم بالي نصبري الله كنا مسبب بيكنيا ولا يلقاها إلا الصابرون نلين كسالي نقم بني ورا لا نلين كسوم نقم بني ورا لا ngana tubi hubure ngalle ngi ko man nganya na anda mu nya kem gondi la wala yulqaha illa sabirun khasafna al-ardh allati amagri alla gari maniya ogu tunkanda munyen tunyindi ti qaruna mumanga adi kansu wala ke dabari amal la gari alla gari maniya wala tunyindi munyendi ay me ada kansu bismillah ma kana min fi'atin qarun ama surundi adi dange tuwaru ke tagamo sire ke bugura sire ke bannaru ke qallinge ka kesu ko mande alladhi fabaga alaihim ayyada ari jamam boore bakam musa ka kesu ko mande nabillahi musa mare ma ko be ga yido menaga awa musa lahada aw jogana da bade ka kesu ko mande aw musa torono aw yadana wati su anta jidini ho hosa maganta dundaragu ado kallankagu ado kannun kotago musa da amma girkin mu wadi abuguma kampallinga na daka banan ka dabari kange na sunya kange na kange patalan dabari na genge akominunga jama be ga wono tankabbe wunu sere wono kun koni boge da bate wurondo kiye ne lendo soba yo baka bangi abi yigandini abi minindini iwa masalandini iwo me soyindini mo be galada ima girke mo woni jakka to wareli yankan nabillahi musa aywa ila diganon ko hungumo jakka ngondini na kini oy me korintonga aywa qaruna di digame ga sabra kata musa aywa ila kunyinangi menya eti wugine su gorbane igemu kendi wugine tamise su tamise bane igemu kendi yani konsu wugine su bane igemu kendi keni sulu nyede kembale musa jakam pakena ngo balle musa jakani rubo yi kanyendi aro gurin aro sohon su rubo yi nga aro ke koni gemu kedi ta'lifan la nga qaruna ga sage agara jatem bugundi hon subane agabo mo buru agabo anyun kimma kata surona kidi amakata ke sabuda a hotana yangando woni kenna bondasi ara jaman ka huma me jamalli agrina sigati musa dan kun araga yamar honsu ya agara yamar yamba to honsu di awala munda sisa inan kunna bulliga itike birenga musa koni dangi halyado haruna anyane krisenga kendi himbe galla da ken kona musa atinge waga yamar ni himbe ya yagare hulani wod awa ad yagare hulani wode yagare ke gollini sangini agara gandari wa musundini ke birenga ana garen sa musa itiduya bila kebe aganda kenya bane jaman kutin so bakada halle igemu kendi ila yagare ke kri yagare mo bureke wa qaruna ras halle ma wa qaruna da daga atimu gugine men galle kinanga aro gugine dirham kinanga aro kangin tasa qaruna taala yimega digame din awanganya na nabure gumenga ngan kapinya kuma nga sharti bega way
kebrenga anna Musa qadafi kanuya yani Musa garen sagai tarankin jeni kumbani ya garen ti dunga tay abira kebe anaga mun jamanga kahma me awa yillan karanga qaruna yani kahma me ay mirkata Musa ati Musa aywa jamanga ndu kusellanga tanali waju ni yamari Allah garahim be ko ni hata Allah garahim be ko Musa hayga bu jamango bira qorendi ya ne gam Abu Jahal khallimo simman ke ay Allah farenta won denga bita mo antre ndemuro ay langara anta tuigo mo be ati yalim anya kam mo hoy wanyawa atiya ati yalim maninya ati wuri ini ndiga batul muqaddas wura ngeen ndiga batul muqaddas yille ngare nangen to wiri ati yaw nganda jama'an kiri makkan ko Allah ko ni jamandi Allah farantillah aran ki golle wasi manin gay angin qaruna be bo re Musa anta Musa hiri khari anke na jaman ka huma mai na lona Musa ke ti jaman da liwaju koy wono de koy wono ke bala ke no Musa tar bane sisa a jamban ku me angana so ayuru bandi de amba ne gama digari anga kama nyino aywa Musa bu ati jama adi serebe ganda hay wa kiten kudunu serebe ganda annagam ni gare sa usre o tan sege jane bakandi serebe ganda jeni ya gare ganda ma o kame jane bakandi serebe ganda jeni ya gare gawam ma awa o akamanin gulan maga kara kita Allah muriyen kite qaruna girnan sigi adi awa Musa har ke nangi ni me Musa ti yaho har ngi me qaruna di aywa adi jaman ka wa ko bana honugo ko ni de base yo ko man di hulani be go taga ke di bisu go wa gollentu awa tawo ko man honugo ko tiken dangi na ngade Musa de kharakhiri ni idu ya garelli Musa ta dangana ti hulani digo himbe konni ken dangi andi ken hawa ngan tirni ni tik kamane be gara hangen bo oda agara tawreta kini to mo de Allah ka hu ya garenga bata ya garen ti du no wondi kata bla go jabun ginni aywa atinge ondo ku gema di kenni junubunga na tubu nya tubu kurumbai kinam pasinda na Allah farin doro de ati ulla wallah kunat Allah Musa amanya walakin ja'ala li qaruna ju'lan ngahimbe ganya annaki hamundi qaruna yana musundu ari musu kebile ngatinna garen saganga tindui adikanya de Musa sajidan yabki qaruna ni musu tinna garen saganga tindui adikenya Musa kenno qosu asujudi Allah da awunte wa qala Allahumma asujudi nda tinkama nge koni gandai am pare ngade kembe ngabutinda asujudi nte Allah da wahay nyakatai atikebre nga ngera munyen kinanga himbe ga Allah nda ko munyenda awanya na tingella ni yenga anyime adi kenno ko Musa girnan sigi ati bani Israil aywa qaratu lengi sisa Allah ren qi katta qaruna qay qoma gani garen qi mo be katta fir'auna man kana ma'ahu kebre nga serebe ga tokinai kebre nga to awre serebe go kapinge illata tan sege wujunu sere anda bu suro liya isubuga tatte qala Musa ya abd ali karama Allah wajhahu fama aksara al ikhwan hina ta'udduhum ولكنهم في النائبات قليل
ali ti angande ay amare mun jatene aga benni de nganda ku ta ganda tahini ata lo ni mo sori tan segge wujunu sere tan kabbe wujunu sere himbe ndai an wodo qarunay togono an wo kapinge bugatate alla ren ki kata sisa ko mo bi agarin ki kata qarunay hada fa'uni asu bugatate mayuhili ثم قال موسى يا عبد خذيه كم بالله موسى ati munye iriga أخذت من munye ndi iriga ti tallahanga ثم قال يا munye iriga munye ndi iriga na kiya kurunga ثم قال munye iriga ari iriga kata naganinga ثم قال munye iriga ari iriga kati kanunga وأصحابي في كل kesuko mante jamam wallahu qasana kata musa yi qaruna yimmi musa nyagana nganyagana ti allai nganyagana ti qatinga nganyagana ti allai nganyagana ti qatinga iwotini ara anyaga tanyereta nganyagana ti allai nganyagana ti qatinga ngam musa harami halle hay ثم قال يا عبد خذيه kemballe qanne ati munye niriga anywe nyimbi kama ikra قال قتادة فتبه وهو نزل الله قد كان أبو موسى سراغندي لأنه بغى عليهم الباغي على أنبياء الله ورسله والباغي على الله أقيم بتكينا بس كي أيادي كم أنغا يادا الله كمسرون كما أنغا الله كما أنغا بغيا أم بغى الله أنغا ركوتا أم الله كتا يا صبرا أوسيتي كمكو قلم كوننا نيمي قلم تول awo qissam ni ti kunda kini munyen ke banga kota be yem kota hidnaw billi kota su ti wo yang kana sirin siga bane o kimo qissam ni la ilaha illallah inati yalli kan kahiri bani ni munyen ngantai gal parce que o waatu ko ni kahirin woni mun nga yiga har islami maqama ni wono angana ke kinga mun tan ngana kembala wani gana jango kahirin ma ila kebe hayga ko sizana di ko mona nyanka andai kunduma aywa kebe nga kahirin ngani an wati ni qaruna arhimini go kapai law se la samano kan kahini mun yanda yigana o tu yendi hare mun yam muslim ni gana andabu dantan ni ana maram tu main tadi mure tadi kinya halle gari mani diga meta nangri ti kyo ko ni kaita ara hasida wa Allah gara nawuri be kine agara kabe kine kimme ndama kinya sabuni ara langa onna dikinya sabuni ara koroto akinya na kan dalemma ayina na burukutu ara kinya sabda bo Musa gara kan haram go ara mundu Allah ma Allah ta harsa munye kenda kinanga ara Allah nyaga kana kankariga akanda na buren su kawanta asu yanga munye mure ay maram mi tumenda ni de ngisi taga wonu ay kisi yengeni igo hobure be ko nam pakendi anani amma kenya an kanun khare wo siribe dambini katanga anani anda kenya ken kisi nga Allah ga dakinya sere ba dan kisi kem palla sere tax na adamare mo ay
ina ta binni na ngata binni tan da kulle na kare tilla ma kan ngata binni ya kulle bismillah qala فما من فئة التي آمن جل جمعي له كينغانيا كان له كينغانيا قارون دغني ينصرون يغانيا ديمنا من دون الله نلو ادو الله رانكينا جما بيغا ينوي ما كترون ادو كينا دي وما كان ادي قارون يمما يا منتصرين اغري دو ديمنا كيند الله يمو كم غادي جما كنا غو تون كما دي مودو جما مبتي كوني يو تون كما دي kebenga tungun jama Allah kunya di mana kimbal Allah gandara ga tudi kana ga buril landa i me di mana an kullan darnu agadu Allah hinna kembe tanga do wulu a jama kembe de bismillah asbaha alladhina ati yam bay ga illakara naw makana iga ni gara qaruna sigi gara kenata bilamsi daru amri يقولون إلي كوبايتني ويكا أم بالنعمة أن الله أن تقوم الله تعالى أو ورجع بيني يمي دغني أغرى قنوكين لا يكمني ويأخذروا أواليغين غا يمي دا أغرى قنوكين لا لولا أن ويكأن أو تفسير دانتا نوادي ويكأن دغا كلو كرياو هنا وي كين كلمه كبيرن اسمه فعل يعني وي كم ورد كيه دار هنلو غانا تاي دي وي كيه كأن الله كين كم ولا كاف كين تعليلنا هم بيغرا اهل الى كلون دي جرن دي غرانا يعني كيه agentatu Allah taala awar jagam bayni ko mi daga khanu kenda nani hari kendo Allah kan inda meya awa liri ko mi daga agara khanu nakin qalle liri har kinga de Allah kan nana ja Allah hinni kai hide kibira kin tafsibani kibira ku kuma nun de qarna i wasiki way he kama tamanna makanahu bilamsi yaquluna way waqfuna كندي بودني كأن الله يبصر لمن يشاء وكسائي يقرم غنكي جون كوي مغهلني أو كأن وتكني تسبيهما حسا أو وي كي مغني وي ونكيه كأن كني تسبيهما كبلنا ما كانت أمانا أول لكرني يدان كناهما ira dankana wa anta ko kaban janna o be gani adankana on tima ora dankana ora woro yarena kesu ya qaruna ma jaja Allah ba mun de taban lakini kayide wakini jon koy mo hilandi harsa kunde qarna i qosiki way kama jon koy mo sikandi way ka wakini kelima bani wakafuke كني حرفني أو أنك مني كني سهين حرفنا حرف خطاب يمكن دونك معمولو أقول لك بيدا كن تنتني أتقدرني نجواتو ننتي الله أعلم أن الله يبصر ويك كبرنا كيسوني كلمة ونجواتو ننتي الله ورجعهم بيني يمين دا أغرا خنو كندا هكذا kini jonko mo me ku gande qarna ko siki wayka kama ni bilam si makanu yaquluna wayka waqfuna kini woten an Allah akara gandi wayka anna asu ni kilima basita asu ni digambani way ka anna konti way hilura ken koni way ka an
keni bani way ka anna nasu ko mami bo kinni honu kada afam ke modi kunta mananni alam tara way ka anna alam tara anya kan tay Allah ko min ngar jagana agara kam kebida kibrenga kungo sikinu je kamma yaquluna way ka anna kindi wati Allahu yabsutu liman yasha wonna atandi akragandi kunti Allah silni wayluka ambunemu kunti wayka an awrinti ambunemu waylul lak buni walla tilla muke wayka waylu ila muke khonniya wayluka yalla mun nadi wayka kibda kun qaw sikki kafun kam makari ku jonko mo onu karagani kay nyeni wal ma ampinemo wal ma ambonemo wal ma yalli anki matu wal ma yalli anki ya gantay bismillah لولا أن ku galli gambe man Allah alla ga honnan sira hundi o magandi ani mun tunni to qayimede ko ma garanya to ko mo Allah sirni أي كأنه ibrenga annatu nan Allah taala la yuflihu kafiruna anta fisringallu min guran neman fisringalla kun qaruna kunta taqiqtana de annakintu bila ko men kanu Allah neman fisringalla o de atin to awunya na kininga ibrenga ma kemme ko de pankanya na kininga ma kemme ko de bismillah tilka dar allati kai kam mangutuna kengani lara kanga ogutunga nganyana yemundangani uluwan iganda dundura ulamuru munyan qotini mabonon dinyaga inta bakasirunga inta alla kutana adi kala garu tigandenga kingu alla kannanunda alla kanneni maniya otina batiyen gondi nandu mogotu hillaka penga kini horo bangalenga suga kara na tuam bitu hillaka bane angwar janna marana maramo nun tabana marabo atu nun tabana ibn aziman yemmeme kenka mangari dunadi golli sirenga falahu khairun huwa kamanda lagara himbi gam pasu minha dina agolli sirega bane aganda lo mo iwame tamukina bani ngal logo mo golli sire wa me tamukina arunyana tanyeri arunyana kamunyeriya nga wallahu yudaifu liman yasha arahu kapake me mo gontai wallahi mira mo be ga manna ken kanyana golli nyanu khalasi kyo golli sire be angar himbe nya tanduya wala ke jide wadi أو فعلت من عجله من دول بي نياندا جيدي نياندا كالقراءة والذكر قل القرآن قرني الله كني إذا فعل وأهدي ثوابه للميت مثلا القرآن قرأ من الله كني مثال دي نا براجن كني هورينا كم مغباني يعني ولي سرك باني وباني الله واجيني نا يتمي على غمو بسم الله ومن ادي يمي بيا كين كمان غاري او تقول غرينا دونادي لا يوجد الذين اكرنا توي ادي الله انت يمون تغنا هو سيا يغرا غول غرين الا ما غانتا وون توارني يغنيا كم غولني امي غول غري باني امي غول غري باني غول غرين تدغلني اي dangana gullibre woni be joppa serebe ganda menya an kalle ke halle ani me karana to amma tubi kebre an takemo kendi kuma ngana gulli serebe joppa sere su ganda nya an kalle ke halle ananya ni me kara islamiya am baraje mo kinanga anta ho bakka ke kallenga anta ho bakka jagana kallenga bismillah
إن الذي آتي كمان به فرض أغلى القرآن ينقل لكتب عليك أنكين كما يا رسول الله لرادك كين كمان أنكين ساغندان يتكتي كتا أو كتا ساغي دينغرا بي أنغو كين قانون وتكي آية كي ينقل جحفة الله فارنغا بوغدين دي igala urusi kibenya manato benya ado abubakar digar gunnenga kanuye sabura nono no mari wari eta iga bu killendi ki killanda makka sare ranyani mpa wa sare no kisma sare no mbay bakano allah farenta ti makka aywa anda ni konno min bu ndandi may bakade kira malika mi yang jibril ati allah fare makka akanu illa ngade ansari ranyene ati yahu ati allah tinna kanda ala aya ke koni ti kamane be agara qur'ana yang qayilla kudan kamma ken kamambane ila allah hidumutu i warna saga di kata maka ana ke modi am hardalla isro hilbu imu unten kande besu yimundunu andi yonkola ngandari mandi ngardeli kamel go kinanga ama hardalla anda so tambaka ari kende be mukarraman muazzizan mansuran haziman lil ahzab addarunte addimante kahirin jaman qosondana aro wujunu tamisredi aswa mundin karakane awri wani wujun tam no hillo ucine alla ga to himbi yana wani de ke sabura ili munasaba sebe ne trene ke aya anna qara am bugunde ko na sa kombilatuna ade hijabu kininga anna qara ke hijabu di awrin allah be gara nyam hawle minida addi ben tumay haju nyana buguna da sorna halle kibira allah aya be ga kuni kenda nanti aworni kibirenga anna kimminya ko anna kimminya manna minya ke kada ahay baka addi be ga tumay de nga haju nyana bundi angara mo hawle min sagandi mo we as-sagon kitante anna ka sagandi ke mo da sagon kitante serem bugunde kara angana kara mangana sahallakenga minda karan kitendi alla sura be gawari ansere wala ansere warni mujarrab awre baganteni mo innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad bismillah يا رسول الله نندي كما من أيانا يمن تجاك يمي غري تكال لنا أو يمن قدوك يمي أو سمنداغ مبينين سمنداغ بانغان تغالي مكان قول محمد أنكم قول سم عندك اللي نرى أنتم الله رجال أكيدا تي الله نتنون تنتو أرى بالي وما كنت يا رسول الله أنكم مني أنغنيا جيني نندي وقرآن كتاب سلمي كتانا ما يكنتو دي إلا رحمة ودا كنانا وما كنانا ما هني إلا كمانا كبيرنا أنكن نمانيا ديمان داني وكافرين داني الله فاري ما يديمان دي ولا يصدنك كبيرنا ما سجي كاهلونكو إنان كبا بكا الله آيانون قراني أدو يقول مغادي بعد إذ هم بالله أنزل إغرا آيانكو ينغني إليك كتانا كبيرنا يا رسول الله أن ننقرني سرما كتان كمان كلنا أباني ناو أرابة موسري أنك نمانيا جلي هلا كبانوا ما كمان بتو كبا الله تعالى كينغني كمان تناي أن توتو بدتون كندا إلا هو ما كندا الله تعالى
كل شيء anna to wonne be su ga non denga asu kala إلا ba ga da وجهه Allah jatim bane hon su halaki ligana hon su raw kala mu Allah bane hon su raw kala mu Allah bane kim balle hon su ta kala Allah honu to non ta kun kali ta kun palaki له الحكم kiyan kuni Allah farinda na simman ni hina amma ya simmana an yana hari o hinna nga nanya kinga kebirenga maka kahiri de makari maka sigi ka kahirun kahanalu anda karampon dan tu hinna ka anya halle natu kebira ke kuni Allah faringa da o ti hinga da sorno ho halle Allah na kinjum kini Allah faringa Allah ratu o qari hasrebiya kebira ayran kan be mo kirnan kam anke ma simana mo ina tuwana de anyu wa ma nyai de Allah suranda garanya tuwana anya halle tuwana nan kai ma kahirnu ndima ma samdo ngolle menya wa ma sigira illando an karampon naka e anke mbega watu anke nganya mangi mbega watu anke kaniya ankahiya a golle mono de Allah ra nema be yanda nema ke ku fande ni tuwana ke be nga maka kahiri dema maka samunde dema maka sigi kahiri ndo samundo illando anto agunna an potu ndenna anya halina to koni maka kenya de ke be nga nakum kri kata Allah bani na umma kata Allah bati mo srenga Allah fare Allah da kaya da kona Allah fare ke mutu tuwanu ki kan tuwan gullima ko mun kri kata Allah bani nawma kata Allah bati mo srenga imma ka ho hilla ka panuma imma ka mane batu ka pa Allah kan gan natija nga anna ko mana kan ka tunan kanu hon suraw halakini yani hon suraw kallama Allah anganda kanu kahiri manna tadi an kanu tuwane manna tadi ayo anda karaga ana maniya aganda ho suranda allati araw bonno anda bonno wa tibla angana kiya famu anta kanna anta tamakini wala kullu shay'in halik ango kanna himbe na sabunya mango tamaina di anda karaga ana himbe kinan anda bono ba Allah be gono anta kala nganti ngina o dumeni kibira angi kinga rek Allah fa na ayabani wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut atam pinun kini ngarin tenga ngande bi anda kala kafik awan masana hinu nyugunu wono alla makkite kunnam adu kunnam bono akunto qimo gondi hinu seggi ثمانية حكم البقاء يأمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم هنا السجن الله سبحانه وتعالى توقن كيتمو كله ونو الله يمدا كون توغنو كينغا ني كوتون كون داغنو قري العرش وكم غدي hana kursi yo kem godi hillandi jahannama yo kem godi sikandi arjanna yo kem godi kini na atandinga hada marme sutago suga wono hoygo ni wandi an so nyana sejuranga na motina nyime kem potuna ne Allah ken to kon ken nan so regi kinye go tipi munyendi o ken to kon nyonki nyime nyonki ngobaka hatenda o kallanga nyonki nyimenta kala keblenga anyirundi kenni walahan lahil mahfuz asigundi ken qalbina qalbi bi grasa taga honu nyani alla yimeddu gete kun to kono imaka bono aw ke mo wadi
annabi ñimum patungo kem mogodi shahidun purum patungo kem mogodi hurri ayninu arjanna di kungo kem mogodi wulidan kungo kem mogodi akamani kusu kuma kara intarni kara أقرأ من رحمه الله أقرأ هونو جاتين كهاي أتي توانا بيغا قولي تي تواغونا شهيري بيغا توغا جلقين دي تري بيغا دا قرآن قرأ ألا جاتين صابرا نقولي تي ألا جاتين صابرا أتي كوغا حتين تا قولنا أقرأ ما جوخا كو جاتين كهاي رحمه الله بسم الله له الحكم ati kiite dun karantenna allah ya dangani ترجع iwo tagawonu sagandini kata allahu taala undi dem palle sadakallahu alazim laganda khairi wala ya homo khairi kunoy no allah ko musri no ya faran kan nasri allah no kharlen sri no nyambe de waga suruya to mundan abna hakra sri gniya karamo wala ne sabatindi bay ko wari na wulo sakano di suka munte ni ngando samba khairi la na gandi wari warjaga no koy me khairi ni no ri kisini no di tanga kawon khairi ginay do kisna masibama na jamane murondi kala sere kino suka munte allahumma salli ala mustafa muhammadin wa sallam tasliman alayhi rabbika rabbil